Hallelujah, hallelujah. Yedo so ni asase ura ase. Yes. Mobrohun ya do ya ode adom ye mfom so ne emna to nyina achi wantwa ya ntwene. Sabre mo jada so di pedia afrosane a. Musumfo apostle OKOH AGYEMANG. Masane mu de adi ahie mu biom. Yes. Ye be che oba de nyankopon na sem. Mesra be bia wo biara na fa book no pen. Na yenye Bible studies kakra. Yesua de. Ene me no be kasa fa Awudie Ho Asem. Me no be ka Awudie Ho Asem. Yaka Awudie aya hodo bebre. Oh yes. Obi bisa sa apostle OKOH AGYEMANG o pese o kire sen. Okay. Pastor Mensa bompa ne femi me kire Awudie no. Yo, ye bompa ya before. Ade nyina so tumfo Israel Nyankopon ya we na senka odin. Ye da wase sa odi dom ye enenso na we bi odompuni ama ye se ye mfa wonsempa embre wonku a edom jawa ko a wo be fa ne so akasa kire wiase ama ehye wonsa. Ma won konkora hodin kasafo akoa so bie tiefo akoma ne adwene mu na ntwinti wasem wase na ade nyina wie nkunindi ye mfa wona ase di bra be di hini kasa na umeti adomunti amen amen. Pastor Mensa ye da wase. Hallelujah. Amen. Ye be ka Awudie Ho Asem Awudie gu awodo bebre mi beyi ni 1111 no bia tase no ni de obi fo sesebe Awudie nko ani sika ye de awobi ana watwetio e de aba obi eno nko na ye Awudie odofo eno obi atwanto ato obi so manko jail wadina wo wadina wu papa watwanto ato obi so manko jail da odem nyina no sugu so wadie wu. I'm telling you ukunu kran kope ukunu a kope watwanto ato obi so man wadie gu. If you don't know, I'm telling you wadie wu papa aso so fo di bi nchechire akwanchire nti uhunu wa no ni edi enwu ewu saa. Utie me sister mo wadwe nya sharp bla mo wani mra ho so titwo bi nantiam ya pam na fi adwuma mu wadi na wu wadi na wu papa obi su nano na di ewu nano keke nano wei nano no di ewu obi di sika di ewu obi su nano na eden di ewu timi no kasa fa wudi samo wadi uni ewu wodi sika na ku no utwitio twanto no so okoje wase obi awade wadi na ewu wodi wano atwanto obi so mani ku agiwadi wodi wano atwanto obi yire so amani ku agiwadi wodi wano atwanto obi kunu so mani ku eda ni yira agiwadi ama na wa bibiesi separation abantu woda na muso mesi ti woda wakakatrim mesi Francis utrase ni aka wodifu a wo ka ho bi me yin wanwa we part 1 part 2 part 3 na before Awurade be masam na kwa wie no left and right said ye be na won chiro say kile bia na wo be chi la show me see enchenche wona fe sensu anto a awia bebo amen yakoba bunum ba wo be kasa ye be na won chiro wudi ana otumfo Nyankopon asoma apostle OKOH AGYEMANG say me mfa na asem o ye den emra awura oni mra ho so ni say go to nya ho to young boy, when you get 3 anyam, uzo bi anko yingu wabodam. Ana so wani so na briu. Kaka na toss him. Kokum kwala 3. Ha? Kokum kwala 3. Obi so say kwala miensa pen. Kwala miensa ye pe. Me pa che ukro mu yin omo ya he. Tukum kwala 3 ye pe. O president omo ya he. Tukum kwala ukum kwala 3 ye pe. Bisa kwashe, wo tiwe so won akire. O manager a hwe wo so wadwuma mu. Omo ya he. Ba ko pe na hwe so. Won na tu aka wadwuma mu. Nya ba ko. Mi bisa kwashe. Eti ni so ba ko fo ni mi de obeyo. Sa ba ko fo no wayi na tu aguo no. Wo ni da atwe obeye. O so hu anu. Hu nya nkire wo. We I want to shoot. I che na wo mu no. Fe Nyankopon betua aka papa. Efe ye matu ye ni hwe wiase ya. Wiase afa na nyina. Ukọ wutu ani hwe Europa. Awudi ayom se cham. Okay. Awudi ayam abrofo ni se omu nsuro mo je hwe go titiri ni se ye kum nkwala. Se ye yi nkwala to agom. Na woni ati Nyankopon pa ne se omo. Okay. China fire o ma dwene se omba wutu pe. Omba wo mako. Te awudi ado omu nsuro aboshe. Omu nsuro ba go se. Sagana ni awoji be ma awoji be dudan no da bi omomo ni hutu o wa tu baako ya ka nyina kwalan kum kwa sembeni tu anu gabro chi mamu a awudi ayom se tam se ye yin
say to go and who slope back to any day. And you and a Ghana phony, a baby man for the aquatrata, no Musu say would you, a dear costume, a better Ghana member, and you come young Casayang. Why about where that you come in your young Quasiafono? You come in your young Quasiafono. Nipa Papano, Yakunu. Body Mantias Yamla, of an count. No one is soon tell Yakoba Bunum, Yaka with you was some medical access on your baby so to one cast of Francis Tracy. No super radisson. Where do you? Yakoba Bunum, Yakoba Casa Natural, also Boni Power Suba Saday, Genesis 1:26. Genesis chapter 1. Kababunum, verse 26. Osidia. What Yakob Ponuma Seni, Osidia. Mommy, you nipa. What a body pa. I want to Subanso. I took you a catcher day hour. Yakopo suit Nini buying Sasso and Wakuno. Yes. Yakupon, I may want to see a power at Tonya day and she and some. Running fantasy, amen. I would hear the Wawud, and I make a so bit Nanudio. Will be a transfer to this one called jail. Yes. What do you know? What transfer will be what I say? Yes. What do you know? Yes. Now, I your team says, yeah, Papa. I am a tiawa, yes. Only one. Papa and I will say, no. Your team says, and your Papa. Eh, I am a tear and the Marco Corridia. Of course, you could see a bone. I can double no. It won't be a word, I say. And I will walk a shower. Who a problem? Yes. Me catch your plane. Who a problem? You say you go to Suku, I would do a break. Yes. You come kola. Okay. I can't to be quite DNC. Okay. What do you? If you don't know, I'm telling you. And a two. So call Madro. Said we don't call police. Okay. No call the woman. Okay. Na call you be Piobiano. Na police need the abana bunti. To the wounds. I call Pania. I show you pedian. So I call you be running pedian piano. One prize ya kwa woman. Jakwe yi ti wura wu na petaw ne da babonti no wu kum kwala yin dalet na onim be ma use condom ni so kope koko boto ana so na fa bo kon wonam a ene fa ne pantam sack anu nya ko pantam condom oso nya nyi su nwie 1000 years na da so yisu wonam Ghana mema o so la sikosu abo ayede akoko she kosu akoko se ko she condom ka benya kosu yedi me se akoko so she condom ka benya kosu yedi aponche o she condom ka benya kosu yedi ene mo adenya sharp koko ko she condom ene ni kosu ya ne bo ayede no aponche o she condom aponche nam ayaye ukura choba utimi to utimi to obisani bo keke no atwum no bi me se condom no di yin se tugu woni ma me catch your play woni kwala kom woni kwala ko condom num ni be ko to baba me se na me de o ka Awudie Asem e bi fo se jo e do bi ko se se bi akumo bi da tokrobim anamantem bia na ma na beja slay do I anya who you how many months ni nanu ya we go how many months ni indeed na woni ni nyina mo ya pa akatu akone da mamo woni ma me catch up play woni mna hoso wo bi ko jira ko ba bi ni edi obi ewu not oh ni boy side wa ya boni pa so ni pay so ko transfer to obi so ama ni pa ni ko jail what do you yes what do you ati woni mna hoso si encheche wudi mu nche odi na me pense why dai acho de be na be dai o be free akonfo bra confirm rubber an chicho kwakoro bo musu di ewu yes Awudie because obi ana ma tipo say papa na ko yiska free bank di ba fie etimu ko twa no na mo ko yiska wan kunu kwa wadina wu and obi wo say puni pani adan e ka ho ti Awudie wu mianu wuri ma na ka kira Awudie wu mianu na sa no ga banyam no asama na ye Awudie wu miansa wo betimi aso a betimi atra wo ma to fi Ghana ye ma babu na kasa wonye ko pon kana say wonye ko passport kan say mo me ye onipa obebo nipa awoni subanso senin saso ye me say onye ko pon kan obo ya na so wa mo Genesis 2 verse 15 Genesis chapter 2 verse 7 here Genesis 2 verse 7 what Abraham Yankopon de form not any onipa o say Abraham Yankopon de den e form not o de form not na here den any onipa ana nwi nipa ohu enko mi go nipa hwenim onipa yo okra ana onipa da ni okra dan tiasefo Yankopon ma warning odi ma ye ni Genesis ya read Genesis okay am I warning our Genesis chapter 5 verse 9 Genesis chapter 9:5 verse number 5 fafri ni anko 9:5 was na mumoja de tie boni pa wie no ade bom fiti ase no ana ma warning say onipa biara Wudi asase so no mumoja de mu kranti maybe ye kra ni nti so ohun kon mi go nipa hwenim no nipa ba ye okra ti asefo ye kra ni nti maybe sa hey also be den maybe sa sister
Who the teacher no beka sam. What's it? Abo biara nsam. Ana mebisa. No bebisa number 1. Onipa nsam. Obiara oyɛ ne nuampo nsam. Obiara wadi ni yagu. Onsam. Ana mebisa onipa kra. Bebisa sa onipa ne kra ni mo sa. No. Every onsam o. Eba bu no. Oshi onipa moja guo no. Obi biara oshi onipa moja guo. Onipa so na wona be hwie ni moja guo. Won so wona onipa nsa so ba dan. E be hwie ni moja guo. Mesu na mo nya one time. Every say. Nyankopon so ban so. Ana oyo onipa. Me sure ba no. Me ye printing press. What be mra house. Yes. Okum kolai. France confess. Yes. Na mo kwatra so dem ko didi ewu wie kwatra so dem so ko obi jira so to praise and worship. Wa ba odam. Kasi Nyankopon ni nyansa ho. Ko kwala be jira se na nsa be jira so dem. Akokuma kwala be jira so dem be dia dance. Won ka Jeremia ni nsa ba wa. Ko mi sika odi ewu kura munyi se gwa kan kwa so de biom. One person retire. I just say over repent before you go there. I said when we ask for them. And yes, I the Bible cancel ya show. Obi tibi dia wu yin se gu. Me ba na yare. Money ko just for them ko dia dance here. The Bible num. Jeremia 11:15. What's been saying? Me dofo. Jeremia 11:15 say odofo e. We di asɛmɔni. What didn't kwasi asɛm yi? Ɛdɛn na ɔyɛ wɔ me fie. Me na me sure Bible. Dabi. Me printing press. Dabi. O pede was for them. San ko free fire for them. Wo ka sɛ empire. No akwaji Mike. Praise God. Hallelujah. Lord, you so good. Obey good swampa. Obey good swampa. And when you nyina onya dai. Ogu. Where di asɛmɔni? What din ceremony? Ɛdɛn na ɔyɛ wɔ me fie. Dey na pay was for them. Wo ka sɛ empire. Wo ka say empire ba no. Afɔrebɔ. So for emergency no. Ɛbɛtime you musu. Oh, you na akwato aye no. Ɛbɛtime you musu. Antini nyi da, I'm telling you. Na so amani ne ba. Na people say what it one man time na nri. Yes. Na so one man time do a. Wo be di ahusia no. Unya ogifo da. Da bita. You see, ene sister no ho. Frase no ho. Yes. Man go po say je wa yo no, o kra ni nso. Yes. Yeke Awudie Ho Asem. Yes. Check the Bible there ready buha. Okay. Who am robber, blah robber ti haye. Bible can say Job chapter 24, verses 13 to 19. Job chapter 24, verse 13 to 19. Yeti Awudie Asem. Also then. Was Also you are ebinum be Exodus chapter 20 verse 13. Okay. Koso. Was ebinum ayi ehan enim entuatefo. Ebi mu ti ga na memo a. Omo mpa wia, omo chire wia. Tabra mi kese omo da. Okay. Amu chiri wia. Mpa wia na ntie. Okay. Ompa wia na ntie adentra. Wa ye ehan enim entuatefo. Omo chire wia. Omo ye han mu dan. Entuatefo. Ya, unhu na wia da. Okay. Ko. Won hwe na kan. Ono onmu Nyankopon. Won tena na tempom. Asori dan mu onwura onko nyame onko asoda. Anopa hima no asore. Ayemachi. No wi na asore. No asori no atwetio. Okay. Okokuma wan hunfo no ohia ni. Me na mtwa Bible no. Dabi. Atwetio. Okwa kro no bo. Anadu aye so wifo. Anadu. Ana unso ya kromfo. Wow. Anadu na unso ya kromfo. Okay. Who kas Nyankopon hu wo? Bible dan kasa kire no. Yes. Ka Bible num. Was awaresafo ani twen esumu bre. Na oba ye oba bi won so a odwani gang ni bi. Okay. Anu oti wo. Wo twen esumu bre. Onu of many bi adwani sa gang no. Yes. Hwe. Yes. Eti ma tip of exercise. If you when papa we say e many bi etia wade asi dwuma mu dia no. Ka Bible num. Omo twen esumu bre. Na bi mu nsusu kwa. Esumu bre no nu. Ti am Roberts no. Kwa. Was ani bia na ehumi. Na sema no. Ge dwomo omukọ anadwunu no. Adwe dom tim enye se ko mabokọ na wia. Adwe o mutim se. Okay. Anadwunu obi anya dan. Na sa obi ana nipa na ehu o. But wo Nyankopon die wa dan. Wa hu na Bible ni. Omo se ani bia na ehumi. Omo asem se ani bia ehu yan. Omo de nkata nimu akata o mani mu. Me na mtwa Bible no. Obi wan mu a ene sa nose mask ya bay. Okay. Am Roberts timi ya bi. Omo na yamu de yakọ yanyusu nose mask no omo yusu bi dada. Omo de Omu frase yusu jai. Me bu aka kire me. No address ninja say de owura wo dem anya dai. Nani nko na tam. De kata nimu kata wani mu. Wadi nkata nim kata wanim. Esumu no mo hwehwe enan mu. Esumu no bu obi dani. Hey. My friend, get out. Come out. Where's the money? Hey. Esumu ni mo bu obi dani wa 20 pa no dem o. Ewia no mo do mo to mo hopum. Owia sika ni wia, awia no abada. To no hopum. Sabra me kasa wada. Oresti Oni me Ompie ham. Dabi.
Opia hama ne just come na de no. Yes. Kope biadi. No kope bibia di. Omo nyina. Sankrofo wa mu nyina. Esum kabi mu na omo di omo dwa. Ayɛ omo sɛ anopa. No resum a ayi ni sa anopa. Opaduma. Wow. Owudini anoba sabin prediasa. Otwa wotimi fa yiri wo wanim. Yes. Ono yira da. San Fosika. Fosika saka o jigina. Asa bawdio. Esum kabi ehuye ayo madamfo. Kabi mu na sankrofo yi bi bom bra o awurade. Ayo madamfo. Bra. Ade na me sum dani wadamfo. Nani wadum bra o. Nani nkwaje da o. Wo de tele Bible ka kira wo. Ne ho ye Harris ewo ensu ani. Oh yes smart. O to nsum say hin. Wutimi ncheno. Okọ. Ofruka wutimi ncheno. Just say omo ye very very smart. So de pay. Sankrofo we mu. Ya domine tafam asase. Me na me twa Bible no. Dabi. Wasi echefe bia wo benya wo toru bonu mu no. Ya domine kese no. Wa wiye mu no. Enya kono. Ya dumi sa niema ni nyina. Wo di besi dan betuto task. Ni nyina ba hyerow. Ona nani enko ne bebeturo kwa. Bible say aje obenya bia ni wa benya mu mfa. Ina di obedi. But wa wiye nya fe. Twon firi sa wo die we hu. Twon fie wo die wo no fansa ye adwuma. Jai krono ba. Jai wo die. Yes. Jai manso. Yes. Shababu num. Sana nsona. Sana die na sia. Yes, ya plam ko asamando. Bible say odin sani ya plam. Ebu omo ko die hwetu om. Na se ne kru ayama. Obi titiri ya titiri bono. Na nefa start to do. Ne no wadomre. Ne no kwaje da. Awudie no wadi aduran. Ya bi wadi aduro no. Me sure bebre. Se sawadwene. Yes. Se sawadwene. Yes. Owudi ni se sawadwene. Yes. Kababu no na me kwa. Sa no plam ko asamando. Nyango poso ba pro kwa asamando. Omo boni nti. Boni a wuti Ghana wudi nti. Ana decided na wo check ya no be kasi e election. Corona I started to deal. Ono no na wudi no odi no. Ay automatic one. Yes. Okum nkrofo bi. Yes. Me say o koto accident asi. Wow. Na bi da ni ti atia bi se na no. E de le si ye. Nene kuma brofo no sa. Kwasi adu omo yo. Wudi tantan. Omo nso nyi sei go baku sai. Omo nso baku. Just say a very simple man. And a nyeni wo so wa brochi me. So bi kwanyi sa go. Nyeni wo. Hey. Awadi fanti asiamra. Amen. Onfane sankan. Amen. Obadi Yankopon hu yamabo. Amen. Sister brother, ti Yankopon chon 10 commandments no. Ochro shemu. Yes. Ochro shemu. Ampa. Ori shemu. Ampa. And wo ya kan won kwama me 13. Exodus. 13. Ko Exodus chapter 20 verse 13. Who you know Exodus chapter 35 verse 16 to 25. What's it there? What's it? Eniewu. Me na mtwa Bible no. Debi. I short. Eniewu. Sister, can we eniewu? Why mistake? What about your mind? Bani ba ko no waye no. Nyin saba. Hwe na ntoso mienu. Hwe na ntoso mienu. Hwe wan koye ntu angu. Debi. Wo da meduru honom. Wo ba se so keke. Kwala no wakum mo no. What am o so da na adwo asan kwala chesu. Yes. Omo nyan chesu. Wo otimo na mo asa na tade asa obi aso. Oba na chiro obi anya den. No be any ho. Yeah, Numbers chapter 35. Yako Numbers 35. Numbers chapter 35. Verse 16. Wo de tie Bible? Yete Awurade To 25. Yete Awurade asem. Ose menga say. Ose. Na so obi de dade. Na se muti a ye be cheche wudie nim. So obi di dade. Ya obi Ya death penalty o Bible dada. Yes. Obi dade bo obi. Ama ni wu a. Mani pani wu a. So ni pani yo widini. Say nipa no ye for say den. Widini. Ni asesa. Ekum no onkum so widini. Yankopon si yankum. Odi dade bo obi kunu a. Udin a change. Ye to udin say den. O widini. Ko. Na so obi kura obo. Obi sheda fa bo. Ah obetime de ko nipa. Ti say bo e wa page blog yi or the bo abranti obewu. Na so de bo ne mani wu No the a. bono. No to say tip no wu a. Wo ye widini. Udin asesa. Ye for say den. O widini. Kum ni enkum so Yankopon widini. si yankum say udini. Udin asesa o. Ye for say ya bo acha to bo abo. Dabi. Na udin a cheni abe o udini. Yanko. Ana so obi kura dua. So obi sheda fa dua. Ah obetime de bo obi ekunu. Ti say dua we dey fa abapoliwa. No de bon na so wu a. No the boy be say ti. Not twa say kum no wu a. So ni pani yo widini. Udin asesa. Ye for say den. O widini.
Kum ye kum so. Etiam ye wa we minister. Nyame anim. Wa bo pam yakokumo bia. Yakopon nim say from minister. Ni peni so na ye minister. We ye so for no bo pam. Yakokumo bia. Yakopon nim say we ye minister. Okay. On offer den Awudie. Wow. Yami Wudi. Yami no ni one or two dio. Yes. Say oba Ghana, obi na mo ye pan mrani, wechi papito. Sokoto Toyota. O asanka poyoyo. Ga bokiti aba. Ga aputu lege. Oh, Virgin. I say one cast na say God names near them. Any So sandi na go pon so ma different one ma dan name. Okay. Me so ye minister. Wakum nipa. Udin asa. Enye minister bi. Ye from minister. Ni penny so na president mi so ye minister. Yes. O ye president no wakum nipa. Na go pon ni penny so no ni so ye president. Nyame ni so onya president. Debi. Of course then Awudie. O ye sofo wa popam ya kokum nipa. Nyame pani so. Ni penny so na wo ye sofo. Nyame ni so. O ye Awudie. Wow. Kababu num. Wa so de panyin na tie me na. No wa popam ya kum obi a. Nyame ni penny so na ya so de panyin. Ba nyako pani o ye den Awudie ti wa kata trim Awudie na da so no o ba sesa ai da so o ba sesa wa dwene ana se o be change you name Yes. no afa Awudie ni ehun se wo ye Awudie ni ampa e ba bu na no kwa What ana so obi kura Awudie obetumi abo obi. wo mi dia adua agibo obi na nipa ni wu a Wo ye Awudie wo ni. ye Awudie ni Kum ni enkum so ba Awudie. mu so otetawa ti wa kun Moja hu retofo. moja wo retofo Ede onku so Awudie ni. obekun one day Otuna onkunu. Nyankopon se ti aye e ba bu no ye Otuna onkunu. koso Verse number 20. wa to wa shotam fonsa Yes. baby obehia bia Awudie da hode ma ka betimi akun eda betimi abu abo Yes. I am tell us area si da bia bu na kum kola grofo be 600 eda bia bu akum ni pa 30 akum 40 na ko poso wa you aso Awudie ni honhom bi nsa obedi wa wo tom obedi wa wu Yes. won so ya ton wa mo bi Dukule. oso wo to kwa bia ma onya dan Onku. accident tia obekọ ni peti ate eye de na bae wadi awasie nyaku na asie wuni ma me ka cha ya to ma Awudie ni tie mi ye nyo bia na sabi onya accident ya sa de but wa kakachin so ti wo fruka na usi ana fruka na do hwe mu a me bi sa kwashi wa na anim wa Awudie na kum ko so so betua ka pachau Yes. Silabon facha Papa. no kababonum What was a verse number 20? verse 20 So otanso no wo no. Nyankopon say ayo tan fiti na dia se kan wo bia Ana se oboapa no to bi. ana boa pa na wo bo ni penalty ko bekun no a Ana se ni tanso na ana odi se se abo ni ma ni wu ya. ani tan fiti na dia ba bo ni ma ni wu ya Kum ni enkum di obo no. Nyankopon say obeku wo sha na yo tom Efrise. wo Wo ye Awudie ni. ye dan Awudie ni me cha Awudie ni Wow. wo ye Awudie ni the Bible my warning your my ni Proverbs chapter 1 verse 10 Yes. to 16 Chapter 1. Verse number 10. obi akwadwa ni gang bi Ye ke bade asem. Wose me ba. meba Se enemoyefo jejewa. ene se abrantie bi afrew ababawa gang bi afrew se bra beduani Emfene. Awudie gang wo wonyi me wona mfo bi se kokoyi go wo obi asate kire onuro o prescribe wo bro o pharmacist wana akoto aduro no hwe yo Yes. hwe ye that store na mabie nu a obi wa ye nto that store bi wo dem a chese di wote wo no o ye expert keke udu obekwa na obi jina o account achi obi nya pie opo o bra munyini de ma wai cause ne de na obeka no this obi ajina oh obi aba munyima no okay this time bacho obi ani ade a ipenyi se igwaduro Saying, no also oh sir no be na me po. o pedro how many months 1 month ni. 1 month they say we there I mean you When you be mama. 1 month Na madam for be so say 3 months. No when you be mama. 3 months 3 months. okay 3 months sumenya Okay. and you know Pacho men no mo na say mess me dey besa. ubetua Me too ya. Okay. Okay. Pacho be say 720 720. 72 cities and answer 720. 7 million.
Any 20 cities ana. Tetedian 7.2 why? 7.2. What on you bibia? Around any minutes of a queen pound. Eh? Oh. Any minutes of a what's the end? Would you carry mammy cacre? Would you be mau? Okay, we say me 6 million miles this year. Macquaba Namidi 120 number source. Why? Be Mr. Daruma. The boss bar. And my friend me boy, no. Okay, Obi cry about you. Okay. No, be so big now. Oh. Hello. Pacho baby. Okay. If I condom. Condom. Okay, they open the India. Jack. Jack, okay, Mati. Jack, mommy. Unya Jack, I be your tiger. Okay, okay. Go see Bob and catch a for. Okay. All right. My trail. Okay, Macho Mati. Ah, eh? When we have from one Christopher. Hey, Christo, you be that store. You more than one. Yamoton. You more than one. Hey. You more than one. Yes. What is your Bible? What's it, Meba? Maybe. And the way for the Jawa and Penny. So I'm a catch now, say. So I'll be two for catch out, say. Bramia come down for Bra. Mammy, you're drawing from when you sent to what? And Penny. Mampinio. What can I go to do with the payment? No big back, catch yourself. What that guy give him? Now, Mummy, you're going for me, contract carrying. You're going to come for one. Have I been and Penny? What can I Bramia company or be any kind so? No, because all your young will be our contract, you are your community power. Said the Asama Domino, the penny. Aye, said the Asama Domini, your community power. Have I been and Penny? Mampinio. So I can't Bramia co, Omudifo. Catch yourself, Bramina day. Yanko Omudifo, Monko, quoi? Omudifo, Quasso, no same permanent. Namunko community, Namunko to them, Penny Pabin Chamwa, and Penny, Bra, and Pinio. Not what catch what you been at the end of poor thing. Oh, because of a cassette day or just come massive for community partner and Penny. My Bible sing a day, and Penny will go with this some. So I catch you, sir. So you plan a ball park catch you, sir. I said, yeah, be so fear man. Say with you with your more fancy, just say. Mubeye yesi tam. Empri. And come here day. Empri. That's no point solution na many bad day. On the floor. Bra. What would I say to Suba Webim? And where we yes to say. Now you are shouting for help. Oh yes. Repent. Pray for na be wurem. Sign. Na bia wuti anya ya be wuwom. Wuwom a. Oni Nyankopɔ to nkwanta mapa. Wa bre to agu. Ho ba kyere wo papa. Yes. Sister brother. Nani wa do mre woni mra ho so na pa so ye Bible nchekere na munya di fo no a o man kase di ewu ni bi no a o mu ti aso dem no kwase no ye. That is the reason why they don't preach the word of God. O mu ti aso dem o beji kuto beji akwanche ene sa akwanche no mu mesi mu kwan ba bi akwara ntan krofo no. This is right, this is the timer wey kolona hiam. Yes. Unko fesi anonti wa ye no wan ko je wo ko fi awan ku ben suo na wan body akwanche no wan sese sen kutoni sa akwanche ni akadam moto atise hu kolona yi moto COVID-19 wa pam ho tomas. Yes. Omo nsusu hu da. Oh yeah, ade ande esuavo fu omo. Yeah. Ade AGYEMANG panyin for so wonim. The whole world I say yeah. How do we deal with one? Check on we. So we are papa. If you need to make media with your quotation, media with your topic, you ban say. Look down the bio. Baby, I need to see a million. And yet, you better to corona babies. Ampa corona ding crofom kolebi ba. Oh yes. Okay. You better to corona babies. Okay. As about year 2021. Yeah. Baby bia ya wo yin send this month yin man to emu bia say inside there e kano na ya hwini ya kofo be yegu papa ene ahochirenti yeah ko lockdown no be man no fear yes oba no fear eti ebetini atofo mo sabe obi eti be ye eti ye be ye say opawo hallelujah amen mu na nyago ba che ne ba yes obi suso I want to say type person I then. Honestly, even when chai, et to many na chide and tam. Et to many papa man ya dia say time we na grim. I'm a corona china drain. I'm na ko ya kwala na dey. Ebe, what can some corona babies? Nyango party tamu. A Christopher, I am sorry the mamo. Oh yes. A Christopher we shut down. I am sorry the mamo. I am sorry the mamo. Yes. And you blah di akwanye nyimni. Blah ya di bomb pioneer. Yes.
Woni ma me ka cho bra out ya what dem sabre mo ni mra wo so me si bebre anyem ye bie kakra yi ebi ma faji o muto tonro ebi mu start enu nu munro ebi ma start eye DNC doctor bi so adwuma eden aba wo bi so na kwancha eden aba ba be sitri for nyonko ba no le channel fire for kum bala me no ka Awudie Ho Asem verse 15 what's it me ba it is a what mistake no akwanye mu wo ba na chia and antoma kwan so ken wa na ntia kwan so nko ya kwala na ntu angu to ne free house to ne free sa wasanim every say o ne to mi ka kwa ya wonnim na utie na kwadwane gangi bi na kotu mirika ko boni mu say king wo yentam hwie mo jagu mo jana ba hwiegu mo jana ba hwiegu na mo jana hwiegu no so no udin ba sesa ye be for say den Owudini me no ka Awudie Ho Asem se Saudi aso awu woni Nyankopon ntam no edin na abeda so honhum na nyo Owudini kai unya wu ya pe Nyankopon atie Michael Owudini na ba na waba Owudini afia mansa Owudini kwaku manu Owudini kwadwo mansa na fe udin na sa abofu din kase da so ani Owudini sisa tie the Bible ka chewa ha the Bible ma warning o ma Proverbs chapter 18 verse 13 Proverbs obi akwadwane gang wa akwadwane no ife ya kwa Bible ni enko Proverbs chapter 18 verse 13 what's the obi asam ansa na what here no sabre obi akwadwane am robbing gang bi ana Awudie na wakobokro no kwadi ewu ni ya cheso me ya den ya che no okay ya chi ni wi a efe no kwagina court aka che judge ni say judge mpa cha na minim say krono akrono bogang na mjane ye mesemwa mfa male nje me nu wa misra aso bi akwashi wi a ya che no no so oni na de ban pacho bo mama me e bossa nyunu jisi ya wakodi ewu awie fe na abeja se unim na de ban egu nsa na nim se enwura na egu nsa mu yanko obwa onim meso obwa onim meso obwa onim Adi mugi selectria na sepede so de ratata asia unti wi na babrantia unim na de ban we unim ya kwa yin to unim na de ban unim na de ban eti e chi na fe na be unim na de ban unim wa unim na de ban but when you guess what that so yen unim na de ban yanko ya chimra hallelujah amen men ma dika just be a practical preacher onya kase si obaka so anye dan onim na de ban gang ni ko dam kwa no onim no mo fa biscuit no onim say company bi ye chi no kwa no mo pensama yi o mo ho dan ano and the Bible say me ma warning wa say do I dan do obi asam do no bi asam answer na what here answer na obaka say na me nim eye Jimmy sam ti ase say eye krono bo nye Bible say dan eye Jimmy sam ni wo ma no edi dan eni wo di ma say wa also nim na de ban na padi bi na de ma da chechire na fa jatum what the power of ko ready me o man ti ase mra ka de bi Bible kan ha o ka se bu Christians o ma warning hwe die no anya problem wom asna ko kan wo bofo ni say ayam funso ko chapter 5 verses ama wono kwan hwe no ama ho kwan yo ama honam nya na honam nkodi bone na nkan wo bofo ni say ko kan wo bofo ni say ayam funso adetlu nyakupo so ni bo ba dan ebi say wonnim pefe hwo ye wonnim pefe enyim na de ban enyim na de ban hana hwo ye na kaka de minyim na de ban enyim na de ban enyim do ewusia enyim da wudi na ekodi enyim da nyin sai gunya da enye wonnim pa enyim hanu amaga minyim na de ban ebe padi bi no de mam already be up on funny sankan on when so tell and then you want to mra and then you kwaje da apostle kwagba na me too phone me too for bantie amba me too phone and then you kwaje da she the one ko kan nyonko pa anim say papa I am from so this is the time we be nyonko so afon repent repent ya the Bible can say me chira asemo kan mu do papa yenti asem na Bible kan no ya friends Jeremiah 26:15 Nehemiah
we are not can a friend now chapter 3 verse 1 Jeremiah chapter 26 verse 15 I said was in hununku na me hunu say na ko poso na ni hwe wi say hununku no hunu say se mukum a say ene mi gira yi e bi abopa ama for trate de mi ra hey mi ra say edi anokra no any o ka nyam sam so mi kam nyam sam 13 here 13 here wo mu yakopon hu yamabo Jeremiah ka kira gofo bi say hununku na mo hunu say se mukum a moje dibim na mo say because the pa ya ka nyam sam kira ho a omo repent no on kan obi be ka jane yanka okure hebabu no moje dibim na mo be sesa egum kro mutrisu unimu a mo sorry a kukum ni power froth kukum ni power froth moje dibim ena mo sesa egum kro ni emotifo me na catch mo di gu a mo di ba esan Ghana unimu a minister MP wakum ni pa because of position ti nipa na wakum no I'm telling you me kasemi a kirawo mo di ka Ghana e magana e fika Ghana unimu a mo di ka Ghana munimu a ama Ghana ya wakire yen ya wakire nyina wo be kokoro bim kro na ye pasa adentira banyimfo no Awudie no mo di free kro na se e ma kro no nyini da adepa impuntu ntime ma kro mu da wow kro bi Awudie ahye kro no ma na be yo man ni say tabo a mpanyimfo be tre konwa so na mo di ewu saa me ka che mo play ma mambuo be ye dia ma mo papa okay na me ka che mo e yewrade na asoma me se me meka se me engum asum yes unimu a ewrade na asoma se me ka se mu mo di Awudie be di positions a me ka che mo play adekuna ube di so ube bere papa yes wow. To be catch am wadwenya sharp yes and fa Awudie preposition enye sa ebeye cantan cross me na catch begin the oba sere etu ka babu no a nkron Awudie ahye kro no ma no kro no develop da to ka na chapter 3 verse 1 the bible na 3 verse 1 ose den ose die moja kro we akosa Psalm 106 yes verses number 38 ose die moja kro omaya Awudie ahye mu ma no omani dani moja kro die moja kro omani dani moja kro atodi Awudie aja ne ma omaya atodi Awudie ye mu ma no fonfa to nta wo mu efunfa ye to nya dan nta wo mu da ababra say e to nta da e wo ma anim omaya Awudie wo mu no Awudie dɔɔso no ose funfa yes ani ababra say e to nta da Ghana, we don't Ghana. I would die Ghana say tam. Psalm 106. I would die ma at Ghana. You take a packet to your one. You cocoa, timber, bauxite, manganese, gold, mancani, banche, habaira, contomere, and chain, ade, ofui, acantia, or train, nana, Sanyama when you mira Ghana, Ghana, my yenya oira peso so still ye wano adenta Awudie ye panifo ni bi ma yes die moja kro atoni Awudie aja ma ni mu ma fonfa to nta wo mu da e ba ni sa ye fonfa ye to ntwa da bebesa no e to ntwa da verse 5 besi Ghana nyame ni ye nwamo nyame hira Ghana nye 60 years 64 and 63 oh yeah Seko ebama eno enipa anka beka se Ghana e kwasampanyi Ghana nye kwasampanyi da bi di owo di bema ye no di amaye empanyimfo no mamu na sabi prabiasa Awudie ahye o tam na bi ya da na kwasampabrafo I'm telling you yes na so 40 aso dem wodi awu aso ni panyi ti aso ni wodi awu ama panyimfo titi di wodi awu ministers di awu Party ni dia my brother why you people so power no why you abba yeah we say miss bia why so ban no be nya to me eti so kum ni paba on fam Ghana moja hwegu moja ayo man say tam say me go a wo kind numbers 35 wo kind numbers na
Oso man si ehwe mogya gu a. Ne person man ye yi a. Ade se mpanyimfo de hwe mogya gu ye no. Ye do mogya pata. Na ko hu amwan. Ko hu amwan. Ko hu amwan. Number 35. Kababo. Verse 33. Oso ben kasan. Mo nya sa ngu asase amotin woni fi. Mpanyimfo mo hwe no ma ye bibia mfa ngu asase ye tesu fi o. Efuse. Ade ma na mo ye sumu no. Moja na mo hwegu sumasi. Ene egu asase no fi. Ana ma Ghana wo chire ya. Ye hu God do so pato no. Ye timi fa bibia pata asase. Ye timi fa bibia pata Ghana. Moja wo hwegu ni nti. Moja na mo hwegu gu asase no so no. Agidi o kan moja ni gu ni moja. Moja kan moja ni gu ji sia do mo moja. Apata masase. Ana pata masase na sana God na so ba edan. Asa dama so ba edan. Asa tima na so ba edan. Asa you so edan. Asa konko so edan. Hallelujah. Amen. Nehemiah 3:5. Kababunum. Sha. Osmin ka say. Enti minimum nya. Enti ne go post wo ni anya. Awurade asam ni. Ne go post na asam ni. Sa dia moja yi. Sa dia ye bi mu tete su wase ye no man mu no. Meyi matade mu anu afọ anim. Hallelujah. Amen. Obedai. Matade mu anu meyi afọ anim. Be run by force. Be run by force. Amana ma be hu madeja. Na amama be hu ya deja. Se Ghana. Ah, o ma we yo ma ese abobesia. Dabi o. On my way, I'm preaching with this samo. Yes. Me preaching with this samo. Yes. A femme bia. Dabi biara. Sure. Everyone no TV no. Dabi. My way, I'm a babisia. Dabi. Masano. You will go, you will timber. Mr. Be preaching one day. I brought from my preaching, and you may Japan Ghana to sono. A big Dabi. Ghana was 16 resources. 16. No back who create you with me, Ghana. No big Timmy or to Ghana. Or to go to so. Or to dam or so. A woody anti. We are good little back about Jones. I'm telling you. You pass for good policies, bra. See, and near say now you corona by your Simon by. As I see some bomb by a sin of a point. Oh, my no. See, I am born yet here. Oh, my no. Yes, I'm someone for child. Yes. Who here papa. Is again yesterday, no? Corona. Na the aye twamwa amasa no gufino yasra Yes, corona. and I'm say corona no ko enko so mabisia and ye tibi bompa ye ye tibi fast ye press dia and ye press ye man no e say na ye tibi bom keke hu bompa ye dia ye nke hu mom ne ensa wudie na mo ja yo asase ni so say ma church members you go, aso for you go, so penny for you go, ama penny for you go, ministers you go, and the mojana ya assassinu to ma. So the book of Numbers not some no kaya no. Muntia someone no some na mchongo Bible ma. Minye printing press. Dabi. Minu ka Awudie Ho Asem. Number 35-33. Kababu no ma. Munya sa enwu asase amote wonu fi. Me na mtry. Dabi. Empanyimfo. Muntite su mun kunkum nkrofo mfam pata nyema bi o. If it's a mojana. If it's a mojana mo hwegu sumase no. Ene egu asase wo fi. Mojana essay ye wo go ye wo timba ye tiri control ye ho. Ye timi fa bibia pata. Ye timi manage ye man. Kababunum. Ye timi fa bibia pata. Ye timi fa bibia pata asase we. Moja ye hwegu. Mojana ye hwegu su ti. Agidi o kan moja ni gu ya. Adisi akwate chi o mo kan moja ni gu ya. O man kata moja ni bitu pata. Ye di san ko fo na moja pata. O ko hu o mo wa he. Obi yi bi o da mango. Obi yi bi o kan king kanso. Obi yi bi o asabankase. Obi koku obi e wa chim dan. Obi koku eti san ko fo ko mo wa. But almighty living God ya we do ni ba bi o nyina de. Ewo. Bi wa bam. Yes. Bi a start ya warm up. Awo plan ye be to abanti. Awo plan. Yes. So mbe kunkum krofo. E de be dia wu. E de power. Hallelujah. Amen. Wo power ni wi a oba ba tra konya no so. Wo ba face na I can turn cross. Na be balo. Be baro. Am go be baro. Me go be baro. What was so 4 years hell. Na ko. Na who say 1 week no. Yes, who say 1 week no. But you sam. Yes. Ready for the sun count. O ma ti asembra. Amen. O mo ni so ti wo. Amen. And you won pre power. Dabi. And you won pre power. Dabi. And you won petumi. Dabi. Me no go with this some. Yes. Yeah, Bible can. Bible can quotation me yanko. Jeremiah 22. Jeremiah 22 verse 17 yanko. Jeremiah chapter 22. Aye. Verse number 17. Isaiah chapter 59 verse number 17. And I'm 59 7 yanko. Manya. Jeremiah 22 verse number 17. Aye, Bible num. What's it? What's it there? Nansu wani ni wakuma. And na ya nini yakoma. Any hwe so. Any hwe so. Sanfon so nko a. Mfonso nko a. So usi Awudie kwa mu a.
uku mako a unso de second one biom mfa simfum so kwam fe wa start be kunkum hwe ba bonum Any more dead pim so. fe e ban se fe unso mo je di bi ntwa na ko wiagu nipa ne nya ohwe pe so kokunu Any a mim. fe ban sa no ada ne mim Any shaswo. if wa da me hye so ko so udi awusa no a na ho ye hu Any So be yam come. fe bone kwa yes. bone kwa fe nipa be twa wo hye nyina nya nipa mo ye nipa papa o mo nyina wodi for gang na adam no obi twis phone no fro obi a wanto Hello. Yeah. Moscow. yeah cool I say What you doing? nya contract bio Charlie, contract where cool there. oh Charlie say we dey mpanyfo na nsem dey want no Okay. Okay. why All right. hojo Boy, back phone here. so yentimi kan phone so Back here call last in the Charlie. bomb Seriously, we dey say can you smart and can you how by? Bomb. All But right. we dey be chill cool. All right. We nkwa wo. Let me show hotel where. One be All right. Okay. Why? All right. But just go so amani o. Nimboja okay. Na bo we wenchi papito. Papito. Okay. Osokoto Toyota. Okay. Asanga poyoyo. Na guy bokiti here. Guy bokiti abanso friend. Okay, all right. Pe di e de dom so. Okay. Kwasi edin kwa. Asedin kwa. Di e dom so nya ba akokora. Nye dimpa. Ntini akopọ ama mudin. Ko fe wu ni pass friend guy bokiti. Guy bokiti. Asanga poyoyo. Wenchi papito. Chimpalago. What's wedding wa kuma ni hwe so. Na ni na kuma ni hwe so. Senfon so Ese nko. enfun so kwa. Any more dead pim Mo se je be ku fam. nipa no kokko onimu no. Debi. Onimu no what about? Ya man picture keke. Wo de ko keke. Mo dead pim se be ku fam. Pim okokunu. Any a mim. Okokunu. Shaswo. Ko. Somba yaw. Oh, Verse 30. verse 30. It's several nyankopon. So nyago pass mo kan ye. Hwɛ. Monkyerɛ ɔbarima wei ho So asɛm. nyago pass be bia wadi awu bia na wo ye wodi ni. Monkyerɛ ne ho asɛm. Adi abofo ntwon wasam nto. Sɛ yɛ obi a ɔnni ba. So yo bia onya dan. Wonni ba. Obisa wo wase obehyi wo nyina. Oh yes. Enye wade so awo. Obi asu ni yie. Obia so wase ni bia ni obedi yie wo. Ɛwɔ ne na nyina Awo mu. wo na nyina me twa ba bo no. Dabi. Eti se bad san na ka wo ma. Dele waja to achi no. Na sefo mu bia ne hɔ no ɔbɛtena Wase ase. fo mu bia do ba dan. Ɔbɛtena ase. Yago pass ya die be ku from rough atofu wo tan owo bia so nim fa so abeka. Wo wu dia no wase fo ne from wala to wala mo. Obi enku omo a na be wu wan. Yago pon fa ne senka. Amen. Amanti asem na. Amen. By what kama 16 years girl. Wo di wiase kwa. Adwamanti. O draw so 3 wo ye wo. Anda wa baako. That's why am anim. What's your na wo ye? Na krom na yase kan say adwi no apunto. Ɛneɛ. E kan adwi no apunto. Ɛneɛ. E kan adwi no apunto. No nam kono edi nga. Edi asem. Ya be kawo. Jalo wu ya we me pesa de no. Wo lockdown ya twe jalo ya twam o. Na wo hwe. Lockdown twam di. O ti kwa na ye say wo kopie kintampo. Na ga be ba o. Lockdown te dem cross border. Me come swa. Na so di hade na ko. O bla wuli pa me de me. Kan wo say me to we ma friends say andi ni ma wansa na ye ko lockdown o. Metimi ka me mpa yi bia. Ja wasam. Ni gugu. You got to mama. You got now pay. Me so mo na. Oh, yes, so Ananya na nkrofo twetwa mo. Mami so mu bi na jade o kire no. So echi na be so mo. Mami so mu adien. And the phone wechi. Ye for ba. O to ki o sechi. Ye for ba. Printing shop. Ye for ba. E ho de. That printing shop dey watch headquarters. On some headquarters. Enie. Ho de table no sunti. Enie flat. Bono mattress. Yes. O ko for ba o phone echi be ye no. Debi. Na by we nya Edien. say wom. Na yase en de se kokko ne nkati. Obi tie ni na yase en de se squash. Adwama ni say Pacha. Awadi mi akoma. Amen. Ofanti ase. Amen. Onyim so ase bi kotu agu. Onyim ase be yada yi. Kotu agu. Ya de bua. Akonyi se so kotu agu. Ni kotu babu ache wo ha. Utie ni ya. Me say lockdown ye ba ye. Enkofo onyim. Me na me say nkofo ya den. Enie. Oh, bompo. Yes. Bra, sister, getum. Ye ni makola no de ode ba. Yes. Nti be sira why mistake. Am wanyem a. Unim say na oba no. Wanya bosumi nsia na wanyem nachi. Unim na otugu say eku. Asamato. Na makachi no. Hwen wan say do wa wo ne star. Say we do oba nachi no. Uyi ni gu say kim.
ebe say your no star ready man tia sem amen yan kan say one patch kan quotation we na we ade wa kan eye Deuteronomy kan Hosea chapter 12 verses number 14 Hosea chapter 13 verses number 16 okay Hosea chapter 9 verses number 14 to 16 okay kan yango Hosea chapter 12 osebenga say verse number 14 osebenga say was it Ephraim ayimebufuo say Yakobon say ne ebi mu amama ni bi asati yi na bufuo yetu obema moja odi hu fo Yakobon say obi biara ohwie moja gu ya moja odi hu fo mema na bu atefi bema na bua dan watefi sister moja bi kasa e kasa papa na wa hokra so na wa hokra so wawura de be dani egu so be dani egu so moja hwie gu anye udi ti bible no sanka another one yanko Hosea chapter 9 me go to 12:14 okay 12:14 akan 13:16 yes 13 verse 16 uya kan 9 Hosea was Samaria tiato se wa tini Nyankopon ni matua ena baba wa watu Nyankopon ni matua she afuna no na obetoto afuna no na bedai obetoto sika se di kumnipa but akwara wa fa sika ntwa no but Nyankopon se obi be hwiro mu sika ya odwa won ti ase da se wa tete onkoku abo ebi se wan kasa wo ban ena wa kwase ntwetwa ne mu wa papa nyinsenfuom na yen papa nyinsenfu papa nyinsenfu papa ni o baba seti bi koda o ni ani DNC twetwa kwala na gudi yam yi ni 11 yi 11 onu ati obi o siti ko bo kimi ko ji we events bentoa no abomodi asa bomodi akote be wa utam bentoa no peke we achi Nyankopon se wunim na de ban wunim adu anyam gu mu wunim adu ayangu bentoa ni bana de bawoto wa bana de bentoa de bawoto wa na de bawoto adi bentoa ya bawoto ba wunim se nyin se igwadu no asai ne fe na yase gene dwe da akore chinchi mo yafunum akore chinchi wo yafunum akore chinchi wo yafunum o chinchi wo yafunum nyina sister nim se edro na akoka kwala no yes hey the better sample wunim yesi ba be kan se bi akiro ba wona sam Isaiah 21 verse 3 verse 3 o se den etina se kan jeje better sample no wa yase started do dwe echuma kan so wo fo me na me sure echuma kan da bi me na me sure echuma kan so wo fo no da bi o se be 9 months no ensuing and so 9 months chimani be kan what 3 months ni da wo fo chem ti say wo fo be chim papa ya wa ye ni nti on ya ya wunti no anado wonti asam ne ho yira ni to no ni yira nti wadu ye so bewu na kuma tedi pedi wa kuma du peri eyo so bewu eyo so hu ama na yetitiri hu ma wa yetitiri na hyedam edumune hanya o twa edumune obi tiri ba opon adana popo ntimi pie utimi pie osasam na chew yakai I wanted hyedam was an adwo crofada no midnight crofada no sister na twese kan no atwese kan o undi okoye wo ko yakola bi wono de oyakola shop polythene bag okay first time come the two bottom but say zoom lion for dwuma so aninti okay wo the 2 and adu 12 and about 6:30 the be number floor they say in power mo yan say omo twese kan mo kotu amna okay no obi wo no kobutu wow yes wow onyin se na to amna nu yi obi wo so de akwara nto amna nu aka table so wo yi akwara na kura na akwara ntimi tu fi Sharoba ni. And I don't go for that Psalm 7 verse 14 what's it share or a queen we are 33 verse 1 or say a bad alcohol winning and we are then awo oni se no how when you say then or what and I said kawunyam na wawo that's when you say ko so mienu ko so miensa o and so Awudie ni bia yes akwa atro bi say de nani da o hunu se wanyem no be hu se a cha bo so mi nan na nyinsa ne yeda eniwo wa atro wokotu amena ana dwobena mche wokotu amena baby on se nyanko pa chi mo plans yes atwese ka kotu amena no nu wi a watu amena no adan na wafuni mu wafuni funje wayi mu dote no na wabutu tokro a ori tuo no mu obi wa no de to abutu tokro no so obutu wan ma omo nyadi o oyen kranya bate adanyu ime manele magbe no confirm po hauza ni bati yo na listen na Allah wallahi ochini bati radio na dia na emi o asanti ne radio wo mo adia emi o mo infantos me raze o ma pa mo bai ma pa mo boy ma pa mo bai
ochiriponi ni wonu ni bati me ami bom yese ami bom yese yewo ai gbeni bata botoma o ani wasai be bia asai be bia mo pe be bi na mo mfa na mo nyi wo yi we nyine koso me si mo pe be bi na mo mfa na mo nyi wo yi ti ma bo Isaiah 33 verse 1 die Osefo wo de wan se wo wo ma ni nyi sa obi tu no so ko yi wo yi wangu ofita for one for time ofita for wo bi an go pass yen kokun na wan kasa no wo de unyini ya wo de te babo wo de say yo wo de kwaso wo ma ni anyi wangu wo pa ya obeyi nkrofo agu sai wo de kwaso munkum na munkum na so wo wie say na wie say ya no a wo be say so almighty God so bad day repent yes me no ka wo de wasam yes me no ka wo de wasam be so acha o start so yes ya mo me so ko fra boy no yo ba hello Maggie I say edi asem na wo frefre me edi asem o che be yo na wo dia na wo yi uchiri wa na wu akwara yi ni go ya oh ja wasem wo me nyama sam say oh na we dey who dey kwatie preaching no why preaching ah 7 years 7 years apostle kwatie me preach o ti preach ni si enkonko ye yie be say ye kwa enwa yo oh sister ono boy mo nyam ho yi anse yes mo fa de nyam mo ti na mo si krom na mo nyam ho yi asna yesu asifam yes yes sisters verses muntio we are aso dem eni bi fi krodum eni bi fi krom eni bi fi asoli fi o onye ko so bi sa question na boya question awurade otua na atamfo ne yesu ka onye ko otua atamfo ne yesu ka no onya nchemnya no ene abaiwa wanye bosom ba ko beti match ma wo dabi bosom ye beti match ma wo dabi bosom ye sa beti match ma wo dabi ena beti match ma wo dabi enu beti match ma wo dabi Bible say wonya nchemnya no na man say so ya no na wawo no bia wo awo ya wonya nka no awo ya wonya nka sister no wawo barema ha na ati we pen na me choba bo dabi ha na wo sa de we pen ha na hunu we bi da se 3 months ya wakwala to so ya chemu da tro you beti match ma one day ana wo chewo plekon obi nyako de bi sa question kakatu bisi wadi ewu a abrante una ma ga discuss won koyin one for the master one for the boy osi moja no de kaba ba beta se mi akira yanka se mi wa Isaiah 16:38 Isaiah chapter 16 Aye. verse 38 mede ema wala sefo we are now Isaiah chapter 33 verse 25 okay koso mede ema wala sefo osi ma our self eni moja kagufo atamudie bebu na moja kagufo matemu de be dan mede bebu matan bebu matan mayeda bufuso ni nkuchi moja nyina oba okonyi segu eni obi wakoka moja guo so akokum innocent akohwe innocent blood ato agu kokum nipa babu setia wase mengas mayeda bufuso ni nkuchi moja moja ni nyama pake golo nkam eda na mede be sha wonsa na mcho babu dabi dani sa besu odi moja na be sha wonsa saje nanom na what try sa wonnom be tiru apantan so be dwiru apanta wudi anyway ojo so tro ba ko be die be you know my ka be so ori a she ya ma si troti na ba no hallelujah amen pon wasam a o kwa fa straw fako yes me so pon wasam o kwa asama da fa straw ya dey fa straw ko enu po ohia host because ya pack a golo tam ya be shawo sasa jibanom yes akasa wono ma na ya waji se moja na bonwo me dwiru apantan so tro bia be di bra una ma gari ska so nko yimu me si wadi ewu papa yes ozo wa kire o ya ga wudi sa be kese woni bi da wodi oba yin sa wakoto agu wadi ewu start repent start confess your sin sugu na go yes faka on pa bon me na go pause o ka wudi fire dai o ka ho Isaiah 33 sa de o tie Isaiah 33:25 sawa na go pause ye e ba sa de na sie ande na wodi digu moja so mama wona mu nyina wo se woni ewu no nyago pasa na mo nyina no ya ka wudi fa account wo ya dai wodi digu moja so wo hwe moja gu ya dai wodi digu moja so wo ye minister wo hwe moja gu di dai gu moja so wodi digu di anso moja so me su ya teacher wo hwe moja gu a wodi digu moja so wonam nyo a wodi digu dai moja so tu soda bedidia moja etiem frɛ nyankopɔn woka the book of way a ɛbɛka sɛ nya kyerɛw yɛnka Isaiah moja ni nyina ta ɔtwɛn yes Isaiah chapter 26:21 Isaiah 26 verse 21 koso what's the share nyankopɔn efri nafa nyankopɔn so ofri nafa akɔtwe
asase fo aso akotwa asase fo den omaso akotwa asase fo aso omamu yonti e wo bone nipa dinti eda no asase be ni mo jadi o se asase be den obe ni mo jadi be ni mo jadi onkata wona wakum no so da onkata kwala bia wakum no so da mo jani da so kasa yes mo jani da so kasa yes tu na mo jani di wachi o se kasa Genesis chapter 4 tu kan Genesis 4 verse 9 no everybody catch the king say ken ku ni nua heba yakopɔ ka che king say hina wo nua heba hina nua heba ana o se minim sister hina na kwala anyem na nse owo minia no so hwefo ne mi ana bisa question hwa no amisa msa nkwase asem we bi na nya ho king wasi e dia na wa bisa king say dia na wa yo sister bla dia na wa ye wo nua mogya no akwala na okoku na nse no ni niri tiem efre me mogya na efre nyanko efi asase so ti awurade e Mamedu menya good landing. And me landing. Bia mame by force landing. Bia imiagu. Asemo. Go by. Ene magi. Yes. Na imiagu. Bodi. Obomu mienu nyina edi. Yes. Blind you mfiri mo. Sa woni mo ready a. Ababo on my pete. Petri. Me na bra jo atisa me de. Ade. Menyimo. Wonyim. Ne sa asempa. Yes, sempa. Una de na. Menya radio. Ghana my wife for munya ready. Enso mo na. Enso mo na. The Taliban san ko tre. Na mama why won. Fam san ko tre. Nyima no ya no yigu. Yo youngest. Woni ntoma. Oni hwe. Odu 3. And we so get to 3. 1 underwear. Yes. When wash them well. How are the kasanchiraw? Amen. And we say me good pedia so. Never hunumraw. Amen. Never hunumraw. Flasie no one na wo Yes. dia sesa. Yes. Sesa wo di free nyankopon numa so na wabu. Enye se da be wo beka wo di ni na ba na. Ya ka wo di fo aka ho. Yes. Minister sesa wa gene. Yes. Koyan fo so ko be me papa. Enye. And also for young guys when you na so ko yin mu. Eh. Na ba to onum 85 agu. Wo ya man hyew. Okum kwala num. Nipa he asefo ne yen nye nipa tu nye Adam and Eve there's a white population here nam 8.something billion it wakum nipa 8.something billion if you don't I'm telling you yes o ka babo I say end of the work population now you put it that time no population no be calculation ma say boy yan ka babo revelation 18 ko verse 6 ko muntua ne ka o say da be wo betu aka said you muntua ne ka nie said you ontu aka nie mun fa mahumienu enka mahumienu nyadan enka no times 2 said the nyuma tie papa kuruwa ofra ye kuruwa na amesi adro mo ofra mo hu mienu no work no lonka ye ya times amount to you equal 2 times 2 equal 3 times 3 equal 4 times 4 equal 5 times 5 why you equal 10 me ma yakọ enie me ma yakọ dikan me ma yakọ and I won't know the name for we need that be what that be o wachi ni be bi won your punishment after death mo jare ta o twen onum na ba se wi na ba hye ya wi nu ba kono ni akani nyina bom na bia o se timba ebe ni afre abofo so mepeja ntua wa no but chobai wi ni epeja no ni da ba wa no ni ba wa no na ta no no be say ready we dey so don't worry Ghana mo dey so e di matches Manchester mo dey so I fa matches so okay e di bomb bo se wi ni ba wa no ba se be ti bayam na blast e blast ya we nu so wo se hye yes eti we fe na ba hye ankasa eti wusie no e ba automatic enyo na ade wa no twen o da bi bo se bi na mo asun eva bi na woni ase bi na mo hwirim e wuni pedia na kasa tumi se wo de wusie bi na mo tru mu nyina wona wo se fe na we dey wo hye yes we bo na ta no mi so be no so be wiase be no so be wiase e o si wo ma kasa so woni na de bai ready for the sanka o mi akuma mu o mi oni so tew anya so fo ni bi ni po mu hie atini fo mo jabi first no ubenya basa shot fabra okay fasinget bra fabra twanka chi bra fabra showdingu anka chi funu yes wato uso yes enti first no na ko mo bopam ye kokum be so mo chiche mo ho niema no mo dia ritual set ya mo ankasa ade ani babu ane ye de tia mo yes mo mo ni church no mo to mo so tika ba akokọ de kokum di pa 70 so for no share den ewo waku adan afra on na ba so de ma ba so be dia ewo to mo di mo sacrifice akwankyere no mo di kumu munya sa akwankyere no munya akwankyere ye ni bible yes apart from bible no enkodi bibia chi beji kodu akwankyere body akwankyere tele wala akwankyere ni ye kwasiasam yes a different bunny no enna
Tinkola kum. Shiatini for Majagu. Shiatini for Majagu. Wenti. Sadia Muyenti. Mobeki Kasa and the Flash with the Masabeka. Said the Flash. Men am catching to go somewhere, Sano. Also, no man, young couple, many Muprapo. But you did for the water time. Between 4 wise. Fenicasa. We walk out Danny Quarry Sunny. Why passa? Well, you ain't nothing. You go punch them, Kuma, who won in young Crawford. Mobeki Kasa and the Flash. Men am catching. I would did your wooding almost for the new baby. Debbie. Oh, the baby 2 year was system. Oh, yes. Almost a year and tam. Yes. Yan Tom can be on the baby. We never catch out. Yes. Who by Irantam? Yes. Who by Irantam? Yes. Yakupan from Unia Mesco. Yes. Unina Swa. Unia Mesco. Yes. What the moment I go at the feet? Be with you. What Jana Mushawi or the Bekum at the feet? The Mupo Pamanko for Kunkum. This one go Tiago for me. Only Tiana say, hey, what chop. About pass here, Yemekum. What do you mean? Amen. On fancy, I'm not. Tell the Bible catch a one. Tell Bible catch a natural. Bible that's what can do. It was the power. Patrick can have him here. Exodus 23:7. Exodus 23:7. Verse 7. What's it? The catch up, Miss Abortion is an act. It's an act. Yes. Of murder. Yes. Abortion. Minimum. It is a deal, Papa. Deal. Now, else you become, I mean, what kind of Job first? Okay. Job chapter 9:10. I mentioned what did you honor. If you remember, chapter 9. Yentia, we need to go. Who you should call my bonnie. Tibabo. Verse 10. See, Kaisa on your set and more. Men, I'm sure Babon. Debbie. Adam, if you put the dotier clay, Nanuni Nipa. Set and more. No, you to say clay the way as a statue or down. Yeah. And so, Bama said, and if you throw you. And what shall I say? Few walk on. How many pan now? I'm young million. Yes, I can. I better take out a boy and man. Yes. Few walk on or Sasa Tibiano. Was it? And I was you could send Fusu and was and dear me or the new Fusubia Mayase or the Bishop Mirayase. It is a minimum Yirikoshiana. No me shame kwa lena gumiyaya sese nufusuo woni nufusuo kro na wa obehu sa spam na eba no e se nufusuo fita enkwala gu o mani pese nufusuo achenchen na to e se wura abawa odi no mpeni tin so awura no mpeni tin kwa wura akwala na wawura mti se tipolipo ewura ni din yakopon ni din what's it? Na enkwanya doye and odi ayome and yakopon di yoji pass to munum na so hwenso no yakopon so di kwan bia odi nkakra sa egbe me honhom no odi wi akwala no no dane first month second month third month fourth month fifth month sixth month seventh month owo ni munyamba yes abunum na me hunu say ye de wo wutirim yakopon se de wo ni tirim ni na wo su sa de fufuru be wutirim say sa kwala be yina tu agudia sam ya boni abatuma so yakopon so be dey batuma so shiwaso uri mu me bim ene me mfonso na nya dia be yin nse na tu agumo be bu bim da sisters sa ye ma sheme say wusi akekere me nenu wadomre nenu kwaje da e sa nkwala na gu wa yase no en wo se twa wo ye abantie ko no an drop wo kondo ko Jeremia yakopon kan ho asem no o me yemu ba bi owo ene na tama no onim no ya ka Jeremia 1:5 Jeremia chapter 1 verse 5 asem ka say was it onye mfiri ade mfiri awutwa no pon ka Jeremia say mfiri papa yase ana mete wo ho na me si wo difo ma me si wo mfiri papa yase ko da ma me wumbu mu ana na me nim wo Jeremia say wo ye difo yes bra etim nkwala gu wa yase nyanyakopon edan woni mo carpenter no wo woni mo Messi ni driver ni bookman epa chaw minister osofo prophet bi nkwala bi egu ayase bi anyakopon so onimo hwe wan fa roba bi enya kwala bi anto if one say na me church ali no ba me do ko Genesis nyakwa chaw die bi ko ye anyakopon fu no it is nkwala na gu ayase anyakopon onimo dia tie quotation no tete be na condom ni ho Genesis na style bi on dia ko 38 verse number 6 me si me no ka wudie wasam yes ko Judah ewari yiribi our friend time abortion is an act of murder koso Judah wari yiribi o se Judah wari yiribi our friend time man ba time ema mama nkra haye okay se akwala no wawu ya furum bibi na asi yanyi ya ubewuo na doctor de ba na onu nyankopon tamasem yes ba wadie wakọ ni bidie so ko ye to gutimi srawo
me ma question me bia he no me bi some question fa ha dia adwin touch ko o see you da wari yiribi I friend tema Emma na bakan na you da bakan aye boni wo awurade ni so na awurade kun sa brante and you da catch on answer and you da catch on answer ko onua na yire no ho so bla panye wuti wo ko wale na yire sha na fa no krafo na izam me na mra da won se wo nua bi wu na di na ade na owu anu awale na yire no wo wale na yire na wo ni wu a o first born na yire ne ba wo no na tu nua no ye de owu se be wu nua ni din ye de anyira emla wo no ko nua yire no ho nti emla ne ba se ni nua na wudi onko nua na yire no na fa no krafo no for ba no krafo na wo ma ama wo nua no no wo ba ema ni nua na onanim sai ona aso ye na dwen se ema na nyane digenti pa so de gari ba nyem pa do ne nyem da et eba se ti ayo et pa se so okodi nyane ne ho so okodi nyane yire no ne koda o ma ne ho gu fam sei me na me twa ba bo no dabi omu gura no mu kalabule junction wa no atu no atropo no apia gu fam na wa wo ma ama ne se ge be na enkwala ni nkogugu mbu no ade ti na je ni gu fam na ko bufu na do ye ni ya boni awurade ni do ye ni ya awurade ni ne no kondom sa do ne ni ho kondom an ko pigu kondom num why do people fam Bible said do ye ni awurade ni so boni e awurade kum no ti bisa oni nyan ko pontam ti sai woni tam ti sai woni tam ti sai ofro wudini and ofro hwan na bada wonya ready so ba wa enko ba ho Debbie wonya ready so ba be say enko ba ho Debbie kondom na so ba yusu me see ko pe koko boto ana so pantasak ani fa pantasak o chichiri bo anu na da ko 40 years kana yusu wi na da ko body for the same count amen na condom we are branded me chi condom 5 de chere boto baby na hu na mani onya bolege pai ananta pai afu pai achacha pai rasage pai o de say no da kwayiri ba yifo pai ni ascend life yes we ukura body for the same count amen nenu adomre nenu nkwaje da me tufo ni mtu shebre papa so pa ma so yes apostle kwa ma no de no mi yi mu yes wani mra ho so wadwenya sharp yes nenu adomre wadwenya sharp ti babu kasma chewa ti o kasem nya chewa ya o death penalty yanko 12 verse 12 yes Exodus 12 verse 12 kan yanko Exodus chapter 12 verse number 12 koso yeti awurade ase na me kasem mi okọ wose na mra betwa miznim asase so na dwi ko na makum miznim asase so makan nyina okay 21 verse number 12 21 why ekuma enam ensapare so ba enkuma enam den ensapare so enti na me be kire wa ensapare so me nsa ne pai enu nye wudini ti babo wose de obo onipa mani wuo no de obo onipa mani wuo no kum na won kum no kum ne yanku no ko wose na so wote no na se ukote no ko na so wote no ko no nyankopon na ama ne nsa pa se eye nyankopon na nam so se bibi na si na ma wonsa pai dia ene meyi ba bia ma no nyankopon se wo no onsa eden apapa wan shada ti se bi obi di ka ekono bi across na ka na bo unye wudini wan shada yi ba bia ma no nyankopon so be yi ba bia ma no wadwane akọ na so bi shada na kotoa no ne mo shada na okoto anipa no ene okunu wani tie mu na okunu wani tie mu dia ene yi afode bu chia ene nyankopon se nipa ko no yi wa no bia nya dai ene yi da afode bu chia hu na onwu hwa ibeku yes uye wudini it is on sapa oni nyankopon tem menyem metere to ka babwa nyankopon ka se bi se so bi pokopim opemfo no opemfo ni tere na se nyinsani eba so opemfo no se ni pa ko no opemfo no onye de onyi nyinsani tungui ne mo no eye bibi na asi ana ma opemfo no akoye den akọ ama nyinsani ade asai eno no bibi na asi ti eno ho ti me so bebre enene wadom ne no nkwaje da ti se won sapa kan yanko verse number 22 koso so bade ma bi sabele ereko
No kopimo nyinsenfo. Na se okopimo nyinsenfo. No bani free. No ban akwala tiri na akwala pia. Na boni bi ama akire a. Utie ye na boni bi ama akire. Je no onji de oba no ekunu no e de beto so e beto no so no. Be ma ni kubega just em say me yire na nkonye ready. Ama na wo premature. Oboka. Nti ye oboka. No man said you temufo ne be kire. Nti judge no hwedi so okay pesca man because nyama ntimi na say na yire wo. David. Ama na wo dia say utia. Na se boni bi be kire dia. Na wonni da kwala de wu ana ma me wu a. Ene okira nsi okira na mu. Cha wajo. Hallelujah. Amen. About the father is Amen. Etitie the Bible ne ka no. Yes. Onyankopon kasa kire wo. Twonfu Awudie ho. Yes. Wadi bi nso a se ho bone fa che. Yes. Fa ka umpa abon. Na jesi kasre no. Na se body free Nyankopon animu a. Nyankopon kasa nsam nhane ba so a. E ma ye defo. Yes. Ene asam na abeto wa ma no. Abeto se famu adwene. Yes. Na mfrase ni ho. Yes. Na sabra ya wo hie bibie free oba adi Nyankopon chen no. Emu bim se wo nya wudi ni. Emu bim mi cheche beginning. Obi ano ekoyika. Yes. Obi ano am obi ko jail. Obi ano ase obi awade ntro ko twato no. Be ma no sunti no. Oba ano se nyi onyini kundi. Obi atwa ntro ato be ma bi ne yire so. Ama be ma no so onyini yire ni ntia awade na edai asai. Etu odofo me koma ba. Me ko commercial break aba. Ya beto aso. Now she shared the song, and the dear was a son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, defend will be emphasis, and I know 9.
Wa we are no bra. We are crying, you musuna, Yaria, Cotrabia, many parents inside. Bra bedia, quite trained, you mother boy. Yami me muna money. I fed ya quanche muna dosu. And then I does a mini. I trust someone in Contom Ponqua. Nami mania diempo. I saw it, ya, sorry, Anka. Uncle Confora saw them quadjimi so men feel so for be hot. A Korea chain, Gracia. Yadobadi Nasi. Hosea chapter 9, verse 14. Young kind. Hosea chapter 9. 9:14. Verse number 14. What's it? Ready? What's it ready? Mawan. Mawan. Ediana ube mawon. Yango pobisa. Ko. Mawon or your funeral upon. Oba yin se guono. Jawajo. Ebedu brebi no. Ebi ti ye. Ebi su ti ye. Be to brebi no. Na ope. Ope bre. Ma your funeral upon. If your funeral started then your funeral. Any new fua. Your funeral upon. If ebedu brebi no. Na o person ka wunya ba eto ba wonsa so. Yes. Na ka akwala nya nufu ne fe so de na ebesie. Any nufu e mo awie. Na mchiro. Demi. Why dry? Sabe ope akwala bi ma na twe nufu no. Why dry? Your funeral so asate adan your funeral dan upon fe no medu pempe so bi be start nya miscarriage. Be careful, round we. Be do na de we young girl to cover sa. Be do pempe so no nya Mr. Right or life no. Sabe no peba. Top Adentra. AGYEMANG Sam wasi answering. Kwanjo nyawa pine. Dogina. Pine. Oh bro. Oh. Me so be more fair. The more fair but na ya say bre. Yes. Papa. Na ya say bre te be du bre bi la. Oso anye ku okotse be ma ba ko no. Na ya si nye me nyina wojo. Woman the boss bi anye dai. Wa so check. Yes. The oshers in na gusu. Who did the machine shop? Oh. Pakwaye overhauling. Enfa. Kababunum. Fenayasi entry. Hodi abaka so. Ha? Best matin. Ko. Eti bubedidi. Wasiti abawa. Ubedidi. Omen. Ubenya awade aware. Ti enam se banament. Ubedidi omen. Ubetwaman. Atwamanu aba wo me. Maba abremu nanti bremu no. Wasenchinda. Wasi, what track on your snap for? Unyebe nyebe hojo. Oh. Ebe hojo. Yes. Ebe hojo sister show. Jaibo. Yes. Yeah. I say we nyamba jamanya. So you will do the message scanner. Na so paso okwa adwuma. Wa pedra nom ama boja na twa. Fe wako wane da no akala no atom. Sadia waye. Wasenchinda. Efise. What the boy ke ese odi bua urade. Me na me twa we je bua ese odi bua urade no. Akotu sa na mon we. Wade fa ne sanka ho. O man ti asem la. O mi adwiri num. Adwiri num fa ti asem la. O mo wani so tew. Yes. Wade fa ti asem la. Kan ko test with Deuteronomy chapter 19 verse 11. Okay. Hosea 4:1. Deuteronomy 19 verse number 11. Asebian. What's in say obi tiny yonko. And neso obi tiny yonko. Na oteno so e hye so. Okoteno. Na koto hye ne so. No de ade boni mani wu. Bossa ni bakon ni wu a. No dwane kokro yi ba ko mu a. Unjane kokro bi. Na obi nim sa wudi ni nu a. Ene kwai. Krom won panimfo. Won panimfo mani nkofo bebele wu a nkofo bi yedan. Nkofo bi yedan. Osi pompanyimfo na mania. Na krom won panimfo no. Na krom Ghana panimfo ni. Omo suma mo nkofa mo fi ho. Ti sa kwa no mra. Ani sa odo hara bro man no. Yes. Mo di nkofo siesie. Mera ho. Wait me afre. Why? Ya samu. Wait me afre. Awudie Ho Asem. 055. Yes. 055. Yes. 955 26 86. Mon fangu sumo. 055 955 26 86. Okay. Wait me afre 050 76 90 000. Yes. 050 76 90 000. Yes. Wait me afre. Obadi enshire. Amen. Yanto aso. Kan Hosea chapter 4 verse 1. And a foreign. Approach so bet me afre mo so di ani. WhatsApp 0271 39 79 06. Most of the dance channel. Okay, hello. Yeah, Baba, good evening. Meju so. Okay.
Papa na apomuye de. Obade na dumo. Ye papa aja bi ni o ka so feel abade. Oh aja bi obade enchira bebre. Oh papa and what's the media mood? Papa, the way I some situation na say ni esi coming to no me timi ko anka san question papa. Amen. Asam ni asmo mood na extraco mai na to say ko bi yara awata ati so on saka na den. Yeah. Me fit to be asa. Yeah. Ye ka na me tie papa me to mu sin ba na me ra ko. Amen. O sha tie no na me start soon ye. Oh. Papa me kasa me koso so eso me de gume. Obade hu ye mobo. Don come on shemode. Amen. Bye bye. Amen. Hello. Hello. Yes sir. Pastor, good evening. Yeah, good evening. Pastor today. Obade na do me we. I am a tar shop and me need to do. Medasi pa. Pacho kasa free. Oh, me kasa free kaswa. Okay. Me check kaswa for nyina. Era we send ya pitching ama like me ne agia shop bi. Amen. But am wani nyu nkwankwa ya san wa emisra wa na ba bia ma sabi hu me na wani age but hu video ase anka betonguram. Ntino ye wom bia no gitum adwuma na nafam ogro na mebi mu amane mane nyina mane aba mu nyina no ye timi ebi mu ntimi emu yaw ni mu haw no. Easy. Hello. Hello. Okata wakama no in fact atoma kuma sona ama me ya kwa kasa so. Oh. Yenye edi mu fo ready we No. Ya, yo kasa di oba gbe jamai abi anase ba be ma oni oba be na hu du na die no. I be say. Mantie no pedodo. Very good. Very good. Start to song Boniface Wati. And you need to be you. Never we I know ya crash and bay. Never before Sabacao. I had two troubles. That's in same thing. I'm going to make you some crown. If I do more. Because now, no, only will say a floor, Mr. Watch it. And I go commence. Or Fro Woodini. Sandy Uncle Fro Woodini. This is a said, you know. Radio home. Okay, bye. Hello. Hello. Hello, my name is you. Good evening. Good evening. I'm sure my FM Mikasa 25. 25 near scanner. Pacho 25 near him. Tema. Now, Jamie 25 and was on. And enemy first day meet your program, and then all my insurance and I make sure program out here. Amen. Because my brother name may be a may and swap. And all men were out here says, and you boy, yeah. Awudie when I mean so. Miss Jones, and more person, I'm okay. Saying I may ever fast or Eddie and from so near Bonnie I chain. Amen. I may show me be with my palm here. Amen. Fetie for Miss Rambebre. Mama so yasene enya sadia ya wada yentimi mawo maso yasene bia kakra bi obi abenya bia no fa send fa boan tina enya sadia ba kwa ye be 2 days pe. Hello. Mami. Mami. Ibine wona mose. Amen. Ya mawaduma. Amen. Ya bana srew. Insmith yoda na metung kada bia na mpesa mfrewo. Amen. Nso ya na minyam ene bia menyam. Ya do ba de na se. Koso ani waduma pa we. Amen. Aya ni waka ye nso. Mate. Ya mani man bedi ni ehun ya tamu. Wadi we. Wadi sani eche bia mi. Bedu eche ya boa. Amen. Ni ya ba mano pa o. Medase. Mate. Na usunfie sana odanya kama je. Amen. Amen. Wadi choma mebo manga beto. Why? Only problem about the Islam. Why? Amen. Na me ba be mu obi abeto usana. What
What Martina, ma'am? Amen. Amen. Obadi shall be brave. And that's it. Hello. Hello. Yes, sir. So for Radishao. What you also, mommy? So for come say me the minimum that I think more that actually so about that minimum. The same Christ, my chinchin baby. They say na actually JB course na the vessel uchim kakra and say kofobi say boniface free and the wo but boniface ni ho nti ba jo vessel uchim kakra mai say boniface na wo na say boniface free mu ne wo boniface free and oh Acts chapter 2 verse 37. Acts 2:37. A chidifo from Ose chidifo from Primsa. What ye no? Omote ye no. Awo makuma. Asem no wo makuma. Omo ka che Petro nya somafo ne say. Enianom. Yenya den. Petro so won say. Petro ka che am say. Monsa kira madwene. Na munyam premium masu. Enhye ready Yesu dinim. Mamba ne fafiri. Oso man ye bone dan. Fafiri. Ye de ade afiri aba ye wadwuma. Tu sakra wadwua na wakobo bra papa. They are clear. Nyasa ko bia saka na dwene ye de a chene sa de asanka. Ukubekun ne ya. So kun wa ba ko heaven. They free unti we judgment o si gidi anwuma ni mu no e gidi ewu ye. The fan show trim. Usakra wadwia. Kokobo brapa. Hello. Hello Apostle. Hello mami. Me ba cho good evening. Good evening. Apostle nyame nsha kwa your friend is Selina me ka say free deeper life. Okay. Last time me no kasai. But some na me first make compliment to me anka. Last time inu kokohia we ye bi ase. Na preaching a o preach ye no. Me se me ni me nkuma afo bi na bae. Ye gwen ho a be be si echi. Na me sister bi afru na. Magin kokosi preaching na o ye ne so a. Na me dia cheche me re. Abazo so da. Pastor nyame shira wate. Amen. Me se me ba be sra. Obadi shira. Bye. Obadi shira. Amen. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Amen. What more can a portion of my nipita? A bit yeah, one foot. I say, my enemy, and the cousin of the phone says, for so many, me to my music. Until I'm being saying, and I'm a sound warrior. I'm the young pass and not the papa. To be on the phone price, and the son you soon to my colonna. With Tom and your coupon form and bone. It's a some client share. It will be our ye be pen. Also, Boniface. Your coupon the betchem, so their chimney or the bet will be Pia. And you are kuma pow the bomb pie. And the white job is such a. What do I problem my crystal be Pia, sister? Then the bomb price a lockdown we in Pim. I saw a new committee, they become home. With the was you go shout on two coming. Amen. Bayama was so far by me. Because M5 won't crap. Hello. Obi a church to be quoted. Jacob the sofa frame in Mekontoka. Hello. Hello, mommy, meet you. Me pastor, you also. Casa. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, me did the New Legon. You're from New Legon. Me did the said that me fresh New Legon. Okay, Marty. And then New Legon. Marty. Me pastor, preach, you know, I am the pastor. Okay. Papa, in your mission. When she down to mommy. Then I preach here with the name now. Mr. and Mr. Omfan and Semi. Amen. The way say, I just such a memoir. Let's say President Richard's uncle for women, you come. You do Munja Patama Ghana, women a cow Ghana. I just such a man. A nipper could be Persiano.
Hello. Hello. Yes, sir. Oh, but good evening. Good evening. The pastor make a zone 2. Zone 2. Okay. The pastor your friend Kofi. Now my name is sister. Your friend Mama say we you so won church we here. Amen. I'm not doing. Amen. Now yes sir. Problem pa my na you nim say sabe. When you ikwa boku na ye ti boni mum je. Be bomb pa say nyambo je boni be train na. Watching a ben na mum say lockdown if you want man. Yeah, sorry. Me say some of the show because me nim also for opportunity say that. It didn't see that. Your branch will be was no, you'll be watching a shama or my transportation more than 30 grass still now quotation the banner. If you ever flow, be a chile. Amen. Till you as a bonso yasana, yet you man amunya. In your dear Mama, there be topic any but toward. I want somebody eka. About the shrine, no yakuma swadi. Hello. Hello. Hello, mommy. Hello. Meet your casa. But I'm in Straupa. Amen. Let's see, I'm still Panatama better than a woman. The castle woman when I was custom not my baby. I might say my wife to me now, baby, I'm them than Mrs. Master me up by a man, my come to the next. I'm my mistress, or family born in him. Mammy, send me born to any year. Damn that. So I'm asking me about my abolition. Say, best try again. I know, Amen. Amen. Era, Utim Wofi, what you be there? Also, say, why, man, all pay. Yeah. Why a day? Hello. Who don't you know you? That's one Colano, one Jenny, and I could put between that town. I'm a never, and you quite your mom, Hello. Hello. Hello, yes, sir. Apostle, good evening. Good evening. Apostle, you must say me now. Meet you. Busy. Okay. But your question mean I'm going to say Bisa. But your Obi ready one pa na one center na why na or them partner. That dinner will be what more is no do. No, what happened, but anyway, I want now go on a weekend. That you know, one go school. Now, I transama, every once and I repent. I will see the mass every Sammy. Check, I want Bepana. I want young Papa. Papa, when you know, you no, Bewa. Send check in the Bejan, some Kanaka. You'll be one on pile on fire in chair. No one ever got sorry. Why not a chapel? Dear Babu Cousin, I thought for the years, Honey Mano. I thought for me, son, Munyai. What be Bewu? Once I can't actually. No from some bonusua. No more sense you happen. Nobody quack bonus. I am quite some power. Munyan won't quack. Munyan won't quack. As was a kind of don't send one fashion on your day. Won't quack. And you will be Mosu. Young Babu near. Never protect you are. You go first 2015, 26, 29. That's 29. Tell me. Go. Was Uncle one or more bonus? Or be our war. I think I'm a I'm a wolf one. When you put over one, maybe some, Moya the Jedi. More Cabana, I'm not put Yaday. Naso Yannicra. Yeah, oh, run Yannicra, probably Yaday. Anyhow, Madam Catcher, Munyan Wonko. Yan Wonko. Somebody you go pop power sacrament to bloom. I'm about 1 year in Juma. Uber once and I say, I do it. I say, yeah. Asa, Uber Sacramento, quiet man in town. Yes. Now, you are supposed to that. Say, Obiasa can just swap speakers. Yako Kenyam Samsa, on the Koyako Posse, this or Bagino. Now, Uber will see us in Patch. Hello. Hello. Papa. Yes, yes, madam. Yeah, Papa, let your man is that sound. Utrinkwa. Didn't know name Mata Kukulai. You want to be here. Amen. Papa. Amen. Not look away, person of my head. Ding. That's Papa. Or see what some or see on Twitter. But Nakuma from cry. About the ancient about it. Our dear, my dear. What we Papa. Nakuma. I Papa Bonnie, any pay a did you, Papa.
me kaisa me see so na me di na unfortunately me nyem ba ko na me say ye e say ya nti na me ya ma do na foforo ba no dia man say no papa see akonya 11 years me di me kan bi wow nan we fu na me na ya ma do ka me tim me na fo na no cha san kwa ko say no e na madam ko ba ko si man say no what na di me grade fara pa no yes but na 11 years the thing family my worry you know ko na worry the thing family e bi me bi waka oboni oba de nyankopon hu mobo oba de nyankopon hu mobo onye wakuma so ade very good na after lockdown me no baba so what dance man amen amen na papa amen me no baba so na me sure what amen omo wan ko dey be na be na e be ti ya ti wasem ni na to be no bi sombra amen oba de nsha bebre onye wakuma so ade amen amen. Okay, a foreign for be Aframintino. Hello? Yeah, hello. Yeah. Hello. But what is everything? But I'm Sakaka. Meet you. Hello. Yeah, but what is everything? Hello? Me pacho ma be Ghana phone to man why. Yes, I'm my door, Mr. Wadaruma. Hello? 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 Hello, Mary. Hello? Hello, Mpacho Kasa Wadaruma. Good evening. Good evening. Okay. Pacholo wa TV set ni kakra. Onshira onso. Amen. My prayer was papa and then yami adum me sakam. Ochirinkwa. Oh papa, na jo kai asema wa kama asema me raho. Me see me yin so yami madum awode me nyan nan. Say ya me ni ka say yami say adum mama. Me sa fa yifu mi ko bufu efu no. Oni me ntokwa. Lockdown him. Oh, bema me sraw. Nyankopon na di Nyankopon na mama kasa. Mama be kasa. Se we say we kasa yi. Nyankopon na mama be kasa say lockdown him no nkrofo e banyem no. Kakra de yakodi bosun mo fie no. Etutia yi no anya ba ko yi egwa ya dan. We wan hwe ni a wagye ba yo say onwo e won na nan na won ne papa. So bebre wan hwe ni ya. Na do ye papa no. Ana akoyi na to agun. Ati obi ni obrim pon achase. Obi ni obrim pon achase. Papa akwala bi a be do no no. Ona bi akoto na twere no. Kwala bi oba be so mu da ache no. E bi akoto na twere no. Ai pompo ni senka we kura ponya be manka e ma ne ho. Na nka Nyankopon e ma ni monyam nle agi keke mame. Tete papa no what one me to when him say ma na 47 years. E jo pa te say ana tina ma ti nyan kura no ho na makonyem. There be na be da kura ho. Ya woni me. Ade we obi atimi lusu control. We lusu control abanyem. We nya de bia ye we bia ho. Oba de nshira. Be bia wujira no eye jira bia. Oba de Nyankopon embo chidom. No mfa kwala we nya makoma so ade mam. Amen. Wujide say ura betimase. Ebia eye munti na beka sae. Preaching ya beto fam a. Eto fam eye nkrofo bi dia. Nto bia ntase ne die wo. Aja mesrawo. Enya o fort. Enya o yeso fort. Nimu no. Onyankopon no de adom mo. Munim de oba abeye. Oba de nshira wo mame. Me miso wati. Hello. 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 Yes, I meet you. Hello, Papa. Yeah, Bacho Kasa. Bacho, good evening. Good evening. Bacho, you tell me I'm going to flash a man. Meet you. You don't know, such a power of brain, and then I did the you
Na asama no me pa so mo branch na wani fa. E wo Zenu Obata school. Okay. Zenu Obata school. Zenu. By long way yema kwama se church nhia ntino branches no be obi yam bo ansa yesi a to dey say radio wado no wasesa wadwene a your platform abeda so nti ewi ade betu dwa why but you go so call yesi akra so for bi no betichi na minimum se mu obi wa ha no ene na me se wo kan sa asem no me da wasu no se pa dia breye de bia yesi o amen na chire we di e abro aje ni ntia so amen de wo nsira o na onka o nsira o so na be nyina o ma amo de bia o te se chane ntia amen amen hello yeah but you didn't be akasa free me free testing your friend said okay papa also for yesu asujin count so mami me pocho na mi show bebre nchira so mami no aseda ko me mama me su yi awurade hu yamabo na mas this idea ba ko peni say obi bisa question say so obi bewu na ko bonu so a obenya nkwana na o ma quotation yeah and then your kind quotation no yeah obo quotation in terms yanti ni 1 Corinthians 15:29 1 Corinthians 15:29 1 Corinthians 15:29 yeah let us be brave apostle for nyamisha insurance mami quotation na do so there but we no question you we need the answer into no hello Pajoka we didn't be akasa free okay no there's no akofa high school highway or high watchman say o metre no wu mu ano jakwala bia ba wo nkunu ti ono no okum kwala wo hu your biblical family plan wo but you see follow biblical family plan ni hia ma self control yes wo bra ko yire ho ni bra ho ko yire ho gitum na we tibi sa de we say be mo mpo say be mo fancha me aponche okọ ni yire okọ ba ho bra okọ ba ho kraman cry so pemba pa bra kraman on fama rough debi abakọ ba wa ni say bra ni braso but nipa yansi e kasi e be follow principle na e be follow asa bibia be fani kwa pepepe but o so da kapan bibia na na mo dia obanyam na mo hu sa briwei me de come yire ho briwei etia no follow no dia o di nyame adwuma o di nyame so ahye be adwuma ma azuyi atofo mu a unye mistake mate o di nchira yamfa foreign ni bi Daddy, good evening. Nyamisha me pacho me dini ma me konedu me kasa fi Germany. Okay. Dada nyamisha nena dreamera ho pa preacher ho preachi. Ni afani o me bi common. Sa so twe kese da ho manipa. Ya anki ya abortion bebre ni nim se ye wudie kese se de obi de se kan akra to nipa ko mu kunu. Nyamisha no nya okese daddy. Ese nyamisha on fa ye mfom so on fem free ese nki ye wu ye boni mu na manti asemi na anadwe a enkade anu yie be na nkami ko yie. Misiro bo ade so on fa me boni nche me na anadwe. Oni biara ma ye enyi se wi go boni bebre na medi nyame fam enche me. Onam sa asemi so no no me hu no mfa nche me nyame nya okese wo no atiefo nyina nyame nya okese no mpagya unuru baabi a obi so a wonte asemi se de na metu a manu me hu nyame mpagya wo no mo akoma so ade nyina mrem nyame hira wo no atiefo nyina ba de hira hello yemfa foreign kakra hello yeah apostle yes sir Monsieur Fremy Uncle Benson because free Germany okay me pese mi bisao say Germany harm ehfa ena mo branch ni bi ewo pacho bebre say otimi kan na o mama hu onyankopon enye okese pa Germany Dortmund okay do the ye wi a o frame e chira me de na man be ma na wa from why hello
Hello. Apostle, good evening. Pacha boko dear. Mechia woni omo kan quotation ni nyina. Me kasa firi Italy. Now Apostle mpese me busa o say my wife o problem doctor Pacha ni say mo wonyim sisi e vise so mo ye no operation. Eno no metimi akoso ayusu condom na e vise mintimi nya no rosa e vise se me ye no bro sisi no omusi ni kwan so wonyim sisi ntino eno so me ye den. And because of the doctor instruction ntino wo ne onyankopon temasem tie no bon mpae na sre de kire bon mpae ansa in fa pen tu ana mo bia manyankopon situation awo mu no bon mpae enya ope. Hello Apostle. Ti we ne yeso kukakra Me pa cho me din the Prince. Hello. Na me kasa free Texas, USA. Okay. Apostle nyame shao pa nyame on shao. In fact me name yere te ha etie oda bia minim se adwuma Awudie no ne akra o twema nyankopon no o ma bre nye kwada. Amen. On shao pi na nyame so ya adoma obete yanka na ye baba beboa ama dwumadie no SCP na watu media nsempa no abre obibia esese onya gidie anase obibia wire ready say obeji Yesu edi onya me wonhira opi why wonhira won ne wasofo ne nyina anyin kam ho pa baba say be ya me betimi aba Thursday, Saturday and Sunday no mesrem bebre kitua bia nso ready admit na mane tudwa na ma hwa aboan why box na me bo a awo so ma se okwade yankopon onhira wa sampa waka my friend fi Germany atembia mitie one I don't know sapa ya mission so mai sisi a lockdown into ama wa ebeke chikaka na ya mne pene bibia bia obati yanka mission papa na da minsa mo bible na asofo wankan ya ndawasi ko ejuma pa moye akopano krowan kesidayina ko Yesu tini amen body inshallah don't count no so hu yina mo bono fe body nche oso mpo boni fobia ni. Hello Ipacho, good evening. Yeah, good evening mami. Ipacho, your friend say wa make a free Germany. Okay. So for you tell pa nyame shraw any one semo ya otepan unsem de tufu pa amen it's such a nipanso ya dase pa amen na one semo a ukan ye na ya ye tie ye wo fi ye tie asemi ni adwendwe ho kakra na ye pese ye busaw o de esrewara ya asem ne se so for me to me yin se nguda Nemom say many bema shia bema no bo hu se na wono a ehwie egu wo hu onai ena me sister so say me busa o say bia ono so ni bema shia adana no wono no wontwe ma enyenyin se na wakoto eduro no anu se ne be ya enyenyin se so for no na ye pese busa say na eno no indirect no eye boni ana ya ka moje gu ana na epesi waka moje gu ankasa das nyame show pa no waka moje gu adwempone ba mu ni say me mpesa nyin say be bentimi kwonu maduro no ene edi adanse ese wo kwa ko moje atu agu obi nti sadie obi anti sadie we ase say ba ma bia no spam your blood un say fita bata moja yes say ebe ye wi ameba beto aso eye blood ti de wura opa nyankopɔ say wura mu adintin kan ba bo no ye kɔ adintin widie na nam enso hu ni say ensuo te to ma ne busu pepepe da formo eti wadi yo say bia ne na me nyin say ye e friend say e me ni hia nti no me pese nyin say beba nti no me kɔ no madu adu na wo kɔ no e kwa ye dan sa gibie ni echedie ni jaye ti adwinu ke bi chira say me kwaye die ba yi a enfom akola ba nyabu poso ka che se Jeremia dani papa ya ase no na woni mu no ana ona nso hwie gu ya no ona nso hwie gu ya sa
and ye de nim de na benti na kon maduro tete brade de ndie no mo mfa sa akwa we so pin wo pitugo and na kwa bi kra use all system na bi e bi use all system na bi still a part of murder because anya ni paye what do you adwene da kire nu munti onyam po bu atamfi akoma mu adwene mu adwene mu nya ne san your mindset ni chaw say me person nyin say beba ti yango pa person ko ba ho wo bra wo di adwum kan na ekọ woni adwum po bia wa kire oba suma no kwan ba ma ni hia o di adwum kan ene oba ma ni hia di adwum po bi ta kire dia san adwene ne bu watan amen okay kan yango o bu atafi akoma nu tu check ya gbe nwa bi akoma ni free yes ni wa wie ye wo ti me sere bebre obi an check in hu ye no hwe kan hama me hwe Ecclesiastes chapter 9 verse 10 9:3 Osenka 4 Osenka 4:9 okay Osenka 4:8:11 9 verse number 3 yeti awurade asem ase the Proverbs koso ose ye bone ose wei maami we bone ye no owia ase nyina mu se nkrabia kro ene da homa ni panyina it is not bone ti na bone aye ni pama mu number 1 na adambo ewo makoma mu ewo ni pakoma mu ara se obedi ewo masetena mu ewo ya setena mu enu akiri no obekwa wufu nchen ye be free asase so akwa wufu nchen ye free akwa hona temu oni edan ewo kan age 11 yanko Osenka 4 chapter 8 4:23 Proverbs verse 11 no was na said ene ye boni ho afobusam ose ne ye boni ho dan afobusam ne ye boni ho afobusam emman tentementi ama nipa ma boni ho trimpo aye won akoma mu ma bawo ti be ose nipa bawo dan trimpo aye akoma mu dan ma ti kubo trim say me konom ti adwen no it is a uni ba me ko shia now you are ba I how ye gidi ni a na fa biblical way a ka bo se satan mi ko be ma wa manyim satan mi ko be ma wa ti adwen po ban and nti ase man Christopher mu a Christopher TV as for somebody bi ase a ye gidi ye ho awu ni ese fre ho se ye gidi fo okay yan sha ba bibiam hello Apostle Pacho good evening Pacho mo ho te say nim say awurade adom mo ho ye kama pa you yada sepa nyame nhyira wo pa no church pa wo de dum ye yada se dan den nyina wo de adwensa kyerɛ asɛm obre ye amen nyame nhyira wo no aboafo nyina yada se mechia wo aboafo nyina ene sofo maame wai nti nyame ya de be fati ho nka oni obani na na ma bejo okay what insha Proverbs chapter 4 verse 23 Proverbs chapter 4 verse 23 koso kra akoma sin de wodi asie nyina enti nyakopon se wo ya oba be ma kra akoma sin ne ma di asie nyina ne mu na enkwa adi frifiri nyakopon so be chira wa o check wa akoma na check wa dwene as no de be chira nti obu ni pattern na adwempo na wodi wura address store no ay adwen ba ni ntra me ne ba ma bi ada wanya amanyem ti mama dura menom a ebekum desa akwala we na okowura wu mu no friend virus and friend den to pe vaccine they are clear no sem mu so a virus anya yo ye ni pa I'm telling you when the baby young teachings yes me the back to screen so match us say akwala wura wu mu we ya hospital mu wura mu a said what here for the first day about week echo month echo 2 months me yini nyina so acho me yini nyina video acho na we a gbon say baby ye di adwe fa no nyo ne yakop adwe dey enam kura ati yakop bi sa akwashi e wo Proverbs first Ecclesiastes uni kwa dom paper so 11 udeti to bi enim dia e nsuo osekafo ti 11 said ye wuni mu mframa kwan osekafo 11 verse 5 said ye wuni mu mframa kwan said ye me ane wo ye nim mframa kwan no ene said ye nompe sa na yakop say wo dompe enyi onyi safo yam dompe se nya kwalati bi fomu dompe wo yafunu mu no obi eni onim sa na onim nyankopon ya de nyina ne yoy obi eni nyankopon ne ye ti no sa woni ba ma hia emfa dwibie ntachire
woman no na mo bie na no rough before be bie na no nyankopon na bie yeah say enje ti no be papa onya ye no ya open ye wow if you don't I'm telling you woman no bie na no rough so no bie keke e wo bie akola ti bi wuram bra o mie no wo ya di gale botto o pa ye tintin di battery nya pe akola ti bi wuram da cause e open ya enwure sabra no nika egogo na mfomo anya hwe a woni mi biaba woni bibia mfo na mo kwawura na nu maduro bo se manti bi ukono nu no bi ti bo se fei u nya mesesa na yi mo jato pa ya what do you sister what do you mo ja po na yi e po na yi ba what do you samant no kwado ti na yi apapo Did you papa? Good evening. If I tell friend me pakwesi. Okay, Sefri Kata. Nyame inshira apostle bebre. Ene nyame asem ne kromu aya wode eden. Edemaye edebia. Devia mitie no. Anytime bia obeba online bia mitie no. Na nasem bia obeka bia nso no. Be di so pepepe. Na mmom akono bone ehame etoda mitimi jai me nye bie ba me ya me wo ha me hu ne beba na esa aba me so na makwan akwakoye te ho na se manya na se me hu ede me hu to me te me pese apostle ebo me ewo mpaibom na saadie no etimi eden efiri me so se ma try bia se ebe firi me so nanso entimi firi me so yentie mfiri so da me yes saadie no pe na me sunsun ra ho me ye basasa didie kura me ntimi nibi Jire binyanya mesem etia nsana betimi eden afili o. Tini yakasetia masturbation no. Masturbation a very we amafo onim. We ya na spirit bia wudam. Wanya ba ware class still na da so ye de hantel. Yeah. Masturbation. Very dangerous papa. Obi na jubo ya no. Osro samra wura dwaye. Facha no. Abantie dwade wi no osra keke. Na ni agimputo no. Oh. Then you just go to know. You didn't know us. Just obeti at the tree. Tabante bi on sasa de bi asem kuto. Nkutonkwa. Ade boni bi tajire ti wakoto. Sembi managing kuto. Se na ni jinkuto. Nyina na jinkuto no. Da bia. Masturbation ti. Wo ye bi jai. Jai no anya ya. Spirit uramu a na be kan ho. One year, 1 day, with me. And I know a disappointment bow life. I best sell life. Black choo. What's it? One strong year. About worry, so that's your. We'll die a penalty about. What you want to no be a new penalty money about him. When you pen why basa. Or body no pom life. Amen. Bible says adwinsakyerɛ no bibi wɔ ɛsɛ otimi dan ne ho flu nya self control who are them and about him pie ka ho pie kwa bontene pie fa bibi shanan etimi ntu prakopɛ ɛyɛ ɛno no one fa physical and spiritual na nya adwuma na wa say yɛmɔ mpa nkwa nya yo this also nya self control yɛ dɛ ɛka ho to Acts chapter 3 verse number 17 Acts chapter 3 February 19 yanko verse 19 was it entimon sakyerɛ madwen the first thing adwinsakyerɛ ne ɛna here first who ya no idan what dan no de nya self control ti agisa chinechi no and trusting ka so masakra ti yakobo be free so abehel dabi nya self control yes mo nane mo ho na dan no ho wa papa mo boni and so we are papa mo boni o nya self free so da nya self control o ta hwe pono na de ba to free ho Chon bin so ti internet so Nyamafun who me preaching, no, I don't preaching, no. Yes. Oh, no, you are. Oh, so be afraid to hell. No, the one or you
The social media but no done was since the same work. Amen. Hello. Yamia dom me so me ho ye pa de Nyankopon ase. Nyame hyira pa de nyame asemo a ene wode bai. Nyame hyira pa, nyame hyira. Ye nyina ye ni say papa. But de Nyankopon asemo na mo ye hu say bone da se pa nyame hyira. Madam pa chomo question bisa. Me question ni say say we yeso fu Nyankopon betimi aka asem bi a kyerɛ wo sɛ ka kyerɛ nipa asem asisi sɛ bia ka kyerɛ me sɛ sisi sɛ no wayɛ me so metima ka kyerɛ sɛ nte saa me ko Nyankopɔn na aka kyerɛ wo mpe sɛ me hu saa asem no wayɛ me ba kyerɛ na be Nyankopɔn bye bye so for ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn sɛ venze wa kɔdum gotamu nzuo na wo me aka kyerɛ sɛ me no me wa wo sɛ wo no me nyim tum sɛ bi unim sa wo ade na o kan nye eso wo ni say enye Nyankopon kwa na fa so for so kasa yeah to ka bible no a yanko Exodus chapter 18 verses number 20 okay maunya Deuteronomy 18:20 chapter 18 verses number 20 osemenka say na so odifo bi jira wanim no ka asem bi midim no kan we ready dim say ready semenka nche say na no okodwo so oda bi achi amen shene say na yankan na so nim so onyu so oda bi achi a ene do be ka say nyame foforo bi dim obi so betimi aka say nyame foforo bi dim di aka sa asem etu wonya ya men ka so waye enye ni pele ni mu yesa o twantro yes so for pacho me say oda uruma dan bi achi dey me am for yes ani me no ai very ye che ni apon preaching no abega say na me pese megu na nimu asinti ena me yes wa hankofo bebre o mankofo bom se we ma so for no umenu so otiti sa no a otiti sa no obeja sa nkwase ankom no yes umenu so otiti sa no o predict sa no a no otiti a umenu hu so wati obeja yi Apostle. Yes sir. Good evening. Good evening. Yahweh shalom. Yeah. Nimso bia ho ye. Obade na do. Nyame ase. Sigusu ayeti. Na asunje ne ya nyina ye dia. Amen. Yeah. Hello Apostle. Yes sir. Yahweh shalom. One Bible readers no. Okay. So agusu ayeti me gusu ase me fese me gayo yosem no betwa. Amen. Amen. Ame bompa me wojidi zo arishim se nye den a kakra da ku beba me fa wi ne bi nsima no bi. Amen. Obade mane mra. That say the nyantwa nti ya da bi aka gayo yo why gayo modia gayo misime ye bi bia so ala mo atinka mati gayo srawa gayo o ya shiache srawa nya self control nya wani control nya self control gayo misrawa da roma Apostle mami yeda si bebre ewo ncheche pa wo dia mai ewo enwumre nso me so your friend me Amamponsa me kasa free Texas Houston Abontin so me show life ewie ewo Texas ha na nencheche a odi abe wa me yate niema bebre ase wa me hu niema bebre edase bebre na esro ba de se odi ebo na beche yen ade bia ye bia ni enim se ye boni bia na wa me hu no se impo no maduro kra ye boni no yes sir ade se obi hu ye mobo na wode saa boni ni nyina beche ye ni etimi anante wo kwan papa so se ne be ya anye yiraba ewo nanim edase bebre so mesro wo wi aya fa wo number no to dwa se de be ya ebetimi a contribute ewo ministry no nyame hira mo pa wo ni wasofo ni nyina amen edase bebre 0242327172 0242327172 said ye be ebetimi ato aso aba srewa senku na me beton yan ka me din kuni sika ni be dey ebetua dan so nyu kwa sa me gina so beton ku obla Nyankopon ma me kwa sa bi ntom debi yeah tibisro bebre wo mo bi ade bebo wan fa bo wan na box na me bo ka minister bi ato gloves a sha me so ka me ye ni producer ene ko sponsor no sponsor me manager no
Me go America, na me go pay di la ho ye ni ase. Nya sika ni made in Ghana. Eh asem o. Can you close your for down? Oh. Can you clear? Me jana say me ye wonders be on. Come take me the spiritual father. Me chi body any mutinu. Obi one never for me say spiritual father. Nya baby ah. Cause what him say? Obi me come me oye on different make am fin. Me am catch up. Yeah. And so me na mama nya ko baba fa so aye waduro ma hwan dey. Aye de me. Ma ho ato. Yes. Yeah, adura nyu na saya de wudi mu a catch your play. Yeah, apostle. Mami. Yeah, where do you say? Me huni amenka sima yare sima yede my confused. It's you. Apostle. Yeah, who went anka. Oh. Yeah, urade. Chese me huni amenka wonya me shira. Me shira so mami. Ada me sane pe me drew ho ne me envelope. Wate. Why ye ni nyina wonya menka ho no shira wo bebre. Amen. Yani agye wo ho dodo. Yeah, apostle. Oko AGYEMANG. Be papa wa anya. Eda mercy for me ba anya ton. Amen. Abehwehwe. Yeah, why papa ni? Why papa ni o na why kunu ni why nua ni why adamfo ni? Abige kunu ni o. Ya me shira ate. Mother abige radi shira bebre. So what time achi? Chitapa. Bisi sam pempenso yi. Badi shira. Hello, good evening, Apostle. Yes, sir. Ubano wani mikasa free Italy. I know Italy. Yeah. Apostle, asemwe die emudopa damasini mojuma pa mo ye. Amen. Ye chiamo nyina. Ismi chiamo nyina. Yanso menkrofo ye te ha den ye tio enkakra. Amen. Aneme kan sa apostle sa asemwe die ma menka se ekoma me pa ti mesenya nkopon ho boniface. Amen. Mayebi mi organa mi yebi ansana mi tukwan by ene abubu me ena menamfofo Italy fam no mutie nyina wo mo translate e ko Italy meti wo nyina ese amika se obi a eden obi a etini suo because wo mo so ma yebi pa wo ma hu se wo ma eden wo ma fun yankopon ti apostle yes ya kayempa bum na ka kayempa bum na san yankopon se on five bonite na gimi mfum so to my boni pa by nyame adomwa on the first yenso emwa wo bi abitim bia no ye bema ye de beboa ye chiamo nyina ene nkrofo mo kan ho nyina nyame nhye mo den na o mamo ahoden amen body shira. Hello. Hello there. Good evening. Nyame show pa ni otiefo nyina no osofo nketo na akesi nyame show. No so dey have sendedi. AGYEMANG say like me to ma na me go school nyina say eba metima say se me be ma akoda. Me ne be ma ne dawia na manu me hu mesu de o de sama de achi. Be ma so me mpene so sto na suma na mesu. Onu me bada oni me sha se da na ma sha se yesu. Mesu sa ase de me hu na mo mpese me ye sa de no. Ase de me hu twetweme nti suna mesu akofum se we sa de no wi a no bi se adan me se nye bibia. Today the Mr. coming one payable. Why, Nyame who me mobile. I'm a bomb by a man and it's Yam Betunis and I am in one day. Near AGYEMANG, I mean, Pesame who me born him, Pesania me share me. Now, meet me corner him, in chain, then go down. Oh, Samo Papa, you pay it to me. No bonny I am pen was from Beswadi Titi and Yankupon. Me sober Yankupon says 7 or just my end. No, almost some swabber. No be Biela who know Asem. Or no fast Samon Smakwa. No Peono, I even knew why or Gifuamo. Yes. Body Yankupon lay life. No magic for Papa. Hello. Free on count any Juma power. That's a free US. My friends are my do it to myself. Oko peace FM na me do it. My years, me young by me young. Ajuma we na so ye ni bebre
Me pesa me no di nkomo. Nti me pacho aya me flow off air sa minya misro bebre. Ma minya enu ni nkomo. Yada wasini wajuma panya misra o. Asem. Yanko 1 Corinthians chapter 6:5. Around 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6. Verse 5. Verse number 5. Me can ye me sham woni wu. And a Christopher this about Sabra we be I will be ni bu afumi. I was anchechire won. Me kasa asem we di hye na ni wu. So from Christo ni gidi ni mapa. We are so for kanwasam. Wafum kurana kanwasam. No obi mfam ntua na mompa. Na so sesa. Ye nyina nkya adwene mum. Nyame ma no bebre nim sani me bi yemfum so. Numwa mu peskanti mu se da giant chirem. Mu giant chirem. Na bi mu ye free wom. Wa ma na free now. Sister, we be free britia wa bi. Yes. En fi na de be free ni swa. It's But in fear de be kwa face punishment no. A doso. Yes. The members of be settled free. Oh, where the nyabani, oh, where Yankopon, and not the own, according to where Massa, Munya Sanya Mano, my babo Naya and Casa. Namunya, according to no. Means 7 years of Becca so for the way informing on my draw. Now, they are forming our Sana. Mukum in the letter, no, yes. Mukum in the letter. I give it to the Conmadro. So contested when I did shiny pediano, I'll call was I injection. More one. I did pop it in the one injection. I did pop it, not the one injection. One high police, one high soldier. Yes. So I could that woman, non cheat you. Columbia baby to be a pound. No, I don't know. Tomorrow, no, son, no, I need to know Yamasa and my raw blood cake. A yapo, no, yitam, a yitam. A kumkolano. 1 Corinthians. 1 Corinthians. Chapter 2. Go. Verse number 4. Verse 4. Sure. What's that? Masenka. Okay. Me or quite my Masenka Mecano. Enemy Casa. Enemy Casa Mecano. I'm finding penance under for the person me didn't penance under for the preacher chinipa. Many papa dom yet. Nemo. And I'm home to me. Person group on the assembly. Did you penance? Min family did any Jenny penance as I the Packer. So we I didn't me person baby and for different life. Nemo, the person mountain. To me so. Yes. So Bible bueno. And father for this first day and about town. No more Bible and Casa. Let the Bible speak. Yes. Verse 13. Verse 13. Nadia Cano. Nadia Mecano. And yen someone. And yen someone. What did the Panyans Panyans ye per se? Bible. So for big member transit what radio to Casa. On the other phone. I would hear me. Nano. Yabi Cocasemi. And so wrong way. And one say yes to Christo. Your body to the same piano. And a woman also for your 2 year bro. Why did you for boss all the world? Unia, your body to your suya. Sabrai. Mikai cover moja. I yes Christo. Ubani to the real. I did Diana. I am soft. Oh, I did Dawson. No one's the deep one. Now I see a preaching. You don't Bible dying as you call. Many people are on the left and right. Not the say when you believe Jesus Christ finished. Not just what did you hide? Where we are. Yes. Catch us one yay. Yes. The Yakano. Can you go? The Yakano. The Yakano. And yen someone didn't penance. And yen some you didn't pen and yen son the better Chabaton and the Samo. Nemo, dear Namo, close the baby babon. May prefer with this some of the buy. Then you do Jeremiah, then you was there, then you are killing your album, you're pushing your mouth. Yes. Near the home, dear to whom, dear to whom, dear home. Yes. Near the Casacha member. You have a man to say, to us a home, Tiasamana, Naboto. When I hear preaching in your Bias, Naboto, whom not Tiasamana day, I say. So very let me preaching, Kabamungo, Nayandia. And yet we are so and yet we are so church. Nemo, whom a free young Pomnia did come out with my day. Acham, now some the back, Apemo. Yes.
me ba na me ka se me ya kwanchan we ya aka sam ne mpem na mom no aka wo dwin kwan abefo so obeto me oil ni bi sare ka badwene ka gi kwa abefo so se beka kodwe wo koso ya ni bi na mom ai onwini mfum so ala dan wa ye no ho me ba me be tell de e be protect o me ma o yire be protect o abayfo nku abayfo sade abayfo jonso be ye mosquito kwa amen no what decide your energy e je bani sa e ma wo hwa gi so kwan na mo do mini business no no to mi ka sabre ka mo frafra fi abro che nyina aso for me sanis ka bia ma wo bet my DH dia ma me ma ko pepe mi nkunu ma pepe mi what my friend saying me spiritual water me friend saying me ko die wo ko suan me niama me ko du akwanche me bo dia akwanche na ma package na bia san no wo gi atua wo gi asom unya no da eno kwa jenim Bible tells me what John chapter 3 33 34 John chapter 3 verses number 34 verse number 34 what's been saying die nyankopon pasman no okenya ko pasam wo so tonku okenya miasam odwale ma okenya miasam osankrofo okenya miasam otozo broso oil okenya miasam Shami ko so tin room na minchwa ya ase okenya miasam o se die nyame asoma okenya miasam ene so 40 aso dem oni adofo ba me ni papa saba wutie ni me ne fa prophet lo so me tsasa no pay me tsasa no pay ya counsel bomodi anabra ya counsel ya no one man tell you ba bi try me ne fa me lo so ma wo dia o ba ni awo bo so kakra akwanchere ne yeyo akwanchere rabetua consultation fee 2000 unti bi da bet 1000 e ba mo ho de unti bi 500 e ba mo ho de o ba du ka me kwa sakra o so fruka o ko lo so fifa manchiase udua bon somebody obi she coat yellow anyamia o fa wa abo bi achiware obo no ni abo no onu abechi ware o fa wa ko chiware Denya ko pasuma no akenya ko pasuma 2 Timothy chapter 2 verses number 10 wenti what's your same wenti ana me mato me boase omo ayeyi omunti omo aye pese aji omu free boni munti na wono nso nya nkwaje se ye be na sa nipa dodo na tie me be nya nkwaje nti Kristo Yesu ya ani da animonyam tin ya kasam no abadi enshrai amen onya akuma so amen ya kasi ya fa course ni bi mu a e ba hadwiri se ba fam yenu bia ne free yanya ne empona yemfa Ghana for no kakra bi na TV for na signal me say ene so bio me say be form bre na yanko Hosea chapter 4 verse 1 okay Hosea 4:1 Hosea chapter 4 okay verse number 1 okay it me na man na guso no okay me na man na guso no wo mo bia bebo ayen ya kitua bia nswa pampa ai kitua bia nswa kitua bia dia wo don sam no de den hello Bramanyalo wanyame hello yes sir pato me pesa mi bisa mitio gaza se ubi pesa onyim no ofa ebruna ofa ina pesa wan so masife ye intinipa e momu faif no OKOH hospital na ya fi ebimu spence no mo da wo ba no na oba na faif no say doctor twi obi sperm na so odima obi so on fa faif na anyam fom so onkum ni pae eti ho asebo de edi ada se di pada ba wi ase onkum ni pae na mum doctor o she dem no papa nyin se fo wozi a be ka kire o no se doctor no wo doctor okum nkola kila bi o wula show wo be twa 7 ansa na wo be wawu ate abe ko hospital na doctor bi ni adaje maybe some one question bisa na obi pay for na onu mu duro so na o pay for na onu ma duro nyan mom na papa na wan ka se duro ye body onu ma duro se de be ya e betimi sustain obi wa sabi ni yafu no emre etiro ebia ni wum na no emre enti ebia na onu ma duro
Nyankopon de na ade de obo ho ban ya mfumso bi anya dan wo say no na wo problem edu obi duma duo de peba mfumso bi anya dan ani ho yanko Ezekiel no ti de adua no what you say wonuma duo de peba mfumso bi ani ho na ma wo se na ade na bo ho ban itu say na ade a wo problem wo wi no aka sans o se mabeni ye dan na japade e etu pade ade abo Nyankopon de ho ban ya problem bi ani ho edu odi ban se no. Amen. Yanka Bible. Psalms 127. Psalm 127. Verse number 3. Verse 3. Share. What's it share? Everybody japade. Everybody you go pass in the japade. Any babeni. Any ma. Na japade the ma. Yafunu aba. Yafunu aba. Ayi na ketia. Ayi na ketia. Ayi se wo pe. Na wo nu ma do dia pe. Mfunso bi eni ho. Na me nu ma do dia sa no. Hey. Ya se wo si achichire me. Tidi na be ka me nu ma do asa no. Mpacho, one question here. What that's what Kukudro Jinaso? I'm what Kukudro father does many ambers. Casa. One wale na Obama wa quiet in Memphis. Now, person in the Jumana dia would send the tema now by a boniana. Obana Casa open in San Angasan, and I did not to free no one. I'm a pesado. And when we tea, baby, I go say, ah, blah. Young call Leviticus 15, call verse 19. Kababo, Etifiasam, call Emma who's in a fee. Naso Oba, San Jose, no more Jeffrey Oba. On training sabu, Tiababo, man and training sabu, bra. Why I see all the dodo? Man in Trada, in Sabuonum. In Enson. How many days? In Enson. 7 days. Oh, why do you all the question of Funtam? Why do you all question of Funtam? That's what I'm doing that. Ha! Wouldn't you know that maybe? Wouldn't you call funny fashion assume? What the question is assume? Baby, I said you have Bible. None is someone ever. Hey, Bible said, yeah, Bravo, when I win auntie. Why would you watch out? I will have the catch of say, oh, Bob, the woman. Who's the kind who you are there? Disappointment about life. Cho, I will hear it. Say, I will hear it. None in the tea. 7 days. Over free. Oh, Yanin Coba be out in that day. Abba. Oh, 2 7 days. Then for so now. Okay, last but one. So once we're free, so call one time. Come back. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Friend Daniel, make us a free doko. Meet you. Aja, Nyanko was doing Shroud. Amen. Without you, the same in Brown. One of my dear Mr. Robazumo. Pastor. Yes, sir. The same in Brown, sorry, no be, but no cranium meaning Minigil be Awubako, and I see answer me any one day, but my name is Dime Bako. The name you know, I say, and Brown, sorry, no be bad. Because of saying any one day, and you know, a mammy who the way are. They see how far Bawa sorry no. Prepare home, or banana in the channel, or a bushia, my NKWAGYESEM, or for about the folder, Unya some about the 40, or to a wizard see, obey no idea, Mabusia for. Prepare yourself, Obaba, Oba, the man paying for, ye be duachi, Yanya Busia Fako Transit, Yaka, Yaman Fagam, and a transfer. In transit, and can't James may train. Oh, Casa may train, and wow. Repent. But it's the media, many fire for no, and then a fire for no. Only fire from hello. Good Yeah, good evening. Oh, we're in the next part of the back of my fire was done. The Mr. Pan and let the same fire, Papa, and let them fat. I sometimes let me more to say, I'll put me up and come to see ya, Papa. It's fat. Mr. Rabbit, you might get your fun semi. You made one idea, but it's fun semi. Now, that I'm going to look down and see more, Papa.
That's why we feel on. In fact, when you want them in a day, Papa, Miss Sidney, you come and sleep on command. Yes, it's coming. Wow, I'm coming to see ya. I mean, no, at night to me in Yanka. And after the Awumia, me, I think that promise, Papa, I'm sure what it is. But in a lot of people, never know what's on fire. About the encounter. You possibly be that's the movie. There be also for another day. Hit and run or bow at Johnny or no dream. Money back. What if one name more can check out? Papa, I'm sure what it is. I can't send you to who did one year some more country. And what can about the encounter on your Masadi, but Yakopo and our cabin. So betrayal. Manyakopo who's one very simple. Because you are Mojafi a DB ever down so the years of the sun said Dino or flow with Dini Pracope a deal on your phone about the young Namabo. Not fearful one chain. Not your just swimming, no. On Famu 40 in my aim, the mono, see a near one. Only 40 influence, so no may be dear. I didn't count. Young last quotation, I mean from Psalm 139, verses number 1. Psalm 139, verse 1. Ubiasimo on Kenny. And ready to throw Psalm 139. Verse number 1. What's it there? Awurade. Awurade. Hwehwɛ mi mu. Papa ye nyina ya fom. Me ni metiefo di ahwefo nyina yesu hwehwɛ ye mu a. Wona hunu me. Wona hunu sampa ye di fo. Wona woni masetena. Wona nim ye nyina ya setena. Ene me sɔre ye. Israel Jakopon wona nim ye na ye ne sɔre de fidiem ni ye di frɛ de fibam. Woni ma dwene mu wati. Woni ya dwene mu nyema bi ya dwene. O hwɛ me nantie me na nyina. O hwɛ nantie bi nanti koko hwɛ mo jaguo. Woni ma kwan mu yie. Woni ya kwan mu nyema bi bia ni wa na. Eso akata ye nim se ye didi ewu papa fe fu so kye. Sambia ni metachire maso. Bia ni etachire maso ye be kasa Awurade. Je wo Awurade wuni. Ye mum de se so be hu ye mobo na de abo de be kye ye. O man ni su. O man ni hwawo. Yes. O ma bia nu omo ho. Ozo mpa body phobia ni wu o. Dabi. Na pa body phobia na dwe sachira. Yes. Yes, now. Oyi chira. Na o pa bi mu agye wom. Kasa. Amen. Now ma. Yenni bim. Amen. Whether was. Amen. See what otiefo a. Wagye mfom so atum. Ne podi na kuma pimpo ba ya dayem kasa kire no. Amen. No hu mfom so. Yes. Ne Ghana. Yanye mfom so ntum se yafom. Siki agia fom so atu nyina ke akuma boma pompaye. Asire moja ya hwie gu oman mu a. Command be fa ntuma pefra. Yes. Fasa company fo na koma. Amen. Na oman mu sa ade we hu mpaye. Amen. Udumti. Amen. Amen. Me number 0242 32 71 72. Kitwa bia nso. Obetimi bibi at the screen so. But my mobile man be dia mane. If 2 hours so, me transfer 2 hours. They say, "Baby, me say me February me count." See the brumpo. He say me cut 2 hours, 2.5 hours. Cut TV way. Be pop what it wa. The slamwa. And so me. Na so yemi ani enti pada. San shia me. Me de foforo be san bro. Obi amoa me. Na mitimi mra ya wada. Mitimi samra me menna. Mitimi na kwasiada. Mitimi samra brada. Yes. Ya kodo ebi muso masen na eye ba fi a uyo utiri kwaji wo fa bi na na bi aye bi a eye tenten no aja bobo ko sie funu adede e koto atwe so ya sene na ye nhira de ma se e wade be kasa mo afana fa so hu bi so be nyam nhira bompa ye na sere se edin wudini yankopon se samaye. Amen. Amen. Wait, myself 02072 11337 02072 11337 0242 32 71 72. Wait, me diaba. Ujide say, Oba de be show nsam. No ma wo bre enya kwa. Dofo so waji asempa na di na wo pese oni yen eto na mo radi mo fa number we
na send Udin 183399 0244 183399 send Udin any baby a wo na yemfa wo enka eye membership group no eho message say ti eho ye di preaching atuso church anofo yema aye oba ade ye nyankopon wa odi ni Elohim Yahweh enen so onsem papa ona mutumi so papa eme de bra wo ma ye de aba asedanka wudin amen ayi nka wudin amen na mutumi ne wo sra so am wako ade wonsem pa ti se yaba ma wasem papa emunre fiduya biara mu ne munre okra bia oti asemi mu no okra bia oti asemi papa entimi enya dwensa kire emfiri ne mfonso de ye ho okwankyena fo koye mu ada ti asem no wanye enuhu akoma so obetwe ne ho afiri ne bone ho agapa ho ne mabo obi akoni nkotodwanim esra bone facha owramezi ho mabo na tie wo agapa tie wo wakoa so okwankyena fo ye ma da ahodin bia papa wahwe agapa hyena na mu ye ja aboa papa omo bua dwumadie nyine frisi ke papa eboa omo papa omo twa kamera omo yese de bua nyine dwom nyine hya wonsa emo bia nhira mo ne de agapa hyira wo ma kan yanka se amen oba de nhira nyano nya akoma so ade mai won doba yashua nazire mizi edi ma domiti amen edi ba enkwagyesem dwumadie abribia apostle OKOH odi bre ye ewe konkron so say according to Roman for huma na ebeden ena